aldım biraz. Ötep sahnede bir nala 20'ler. Aşağı Gilman'ı ki. Ta hayırlı kişiler cemaat ben anlayayım. İşte bütün kişiler kilermi bugün. Bütün kişiler kiler turan bayram bulmadı bu şut. No, kilen kişiler için hazır biz bayram yazıyoruz. Ondan bayram bulmadık iş. Hazır finir apatın inşallah telefonlarını diteler. Yarar. Meni koraklı gün min. Kütten çıkışa sadece oyunu bu sakına bir yollar artık tınlarlarına. Bizi zikitler operatörler. Bana iki Murat Kukuşkinler oturuyorlar. Rıstam Ömer Oynaboy. Kukuşkin diyeş. Ana familyaların ikisi ikitirli. Birisi Rahmani, birisi Faiz Rahmanov. Şulayrak. Avpavut Kuşkan familya yok hazır. No. Tegi familya yok ya. Kişiler şu kontular. Çünkü bana şu Ömer Tolunbayski. Şunun ismi Abdülhak Şaki Ahmetov. Şuna buğaş, bugün ağılda zor vakıya oldu. Bizden için zor. Ondan ağıl halk için var. Zor bulgat iş. Çünkü ben Haydar, oturan dost benim Haydar Sabirjanoviç, Nafikov. Şulay sileşip gitkende anlatan kişilerge de bar koyağına barıp koyup yıl devrinde buldur 32 samolyot buldu. Boyuzları sanamagan. Nişe ilde bulduk. Nişe jirde çıkış yasadık. İndiğine sahnelerde kenge ikişer de burunyagan buldu. Dervişliğine. Koyağına gibi bilekler olmasın ki Abnulini baran hadi. Dela institutu потом Çünkü alıp koyalım. Aşağı gelmanı ki korarak gelsin Abdülkaş. Emin izmişeniz. Aşağı yapanı görmegen. Nasıl size gelebilirim? Koşup kaldım biraz. Orada indi sahnede balık şekilde izlerken değişmeyin. Abdülkaş abiyle başladık. Ömer Tılınbayski, bilmeyen kişiler için indi grupta yazdık. Şaktığın anın turunda, biyografisinde. Aşı bu şakumunu Eteriş Yasabaşı kişi Rifat abi Kayyumov. O yazdı, kitap çıkaram dipte niyetlendi. Anlarsın nesedir, şu kitap kağına koyup kaldı. Mine yazılı konseptler, eyde ütkelik şulay, eyde bulaydık deyip. Biz bir grup başladık. No, biləsiniz telefona grup başalar. Grup başalardan da gerek kişilerine kriterlerde, kalganlar ulturda bilmey, şul grup içindekine koyuyorsun, sileşersin, şul sözlerini, şul materyallarını. No, şey, davayt işlerge ul indi, Rail Ömer Tılınbayski'ni götüreye gerek. Bizden oldu ul ilk dur şahıs, ul büyük şahıs, ul unutulma, unutulmazka gerek. Şu bardık da, anlarsın, kelip çıktı şunda mümkünlük. Tuda benim oylap aldım. Dostlar var Ufa'da. Onlar yasadılar. Biz Kuşnarengi'ne bulduk. İlfir'in rayonunda. Kuşnarengi rayon var 60 kilometre Ufa'dan. Anda Dayan Musin degen kişi lişni vrak Hitler'e. Anın 16 kilogram iken teninde kostümünde ordinler, medaller. Лишний враг Гитлера, кузана Гитлерис. Партизанское движение, герой Чехословакии, герой Советского Союза. Anlarsın geri bile Rusya. Nindigine illerden iki ilin geroyu ol. Buna dayanmış. Şunaga pamятник yasaganlar hafta teknikum ninde. Biz barıp karşıya çıktık. Emine ildar eteğinde Dusmalay. Bana gördünüz mü sizde bir şahıslar küp. Ama sizden de слушай. Barlar gerek. Küp mü geçiyor? Şunu kadar. İkine satsanız şolay bula. Ha, bütün ciddi bildiğin var mı? Materyallar, ışığı. Şöyle oyladık tam indi. Ömer Tılınbayski temizlik götürülgeç. Edeks heykel koyuyoruz. Başka koyarken heykel iki kişiye. Tağı birisi, чтобы ты жмінлек түсін үшін, әлі Розапа Тазиевайте тезірек жиылыр Ғарифшан Шакирович кена верді. Çünkü Ömer Tılınbay'ın kübüsü bilmeyler diyen buldu. No, Ғарифшан abinin temasını sırası alıp verdiler tuğanları. Abıyla gerek bir heykel. Abıyla bitken tügel. Şulay deyip. Müslüman dinde heykeller bulmayın, alay bulmayın. Müslüman dinde Müslüman ne işi koruysun? Arabilerin de hümmen yok. Ziratlar da
Şu günde unuttular. İşe de yok, cidisi de yok. Kırgı da yok. Yolu da yok. O kadarıyla bildin, tapşırdın, buldun. Bizim ziraat da var, ziraatında pamuklar da var. Biz zamanca yaşıyoruz. Biz bir tenşerek. Orası тоже İslam dininde. Şuna bağa şimdi uyladık, edegiz de var. Maylar bilen kengeçtim. Tıp sponsorlar. Bana Yeri Garif Osman Damıl Kamalov. O sırası 50 bin. Radik. Rahmatullin. 25 bin. O 50 dedi. Anlarsın eti abi. Mektepke veremiz yarısın. Klaslaşlar bilen gelip televizor almaz mektepke. 25 bin onda verelim. Şöyle 50 bin oldu. 75 şuna gitti. Biraz ağıraydı. Bana karşı söküp çıktılar. O talay ettiler. No. Birinci güne tügül, andı yollarını ütken, sekilteli sokmaklarını, beni ul yollarını ütmeyen olsam ondan basıp da durmayayım. Sizin karşıya çıkıp, vakitini derem üttü, sizin vakitini alıp Bana bugün to, что есть. Onu bir kim, hali video kamera koydurduk mu? Bütün cilde hazır, nasıl ayrat bilmedir. Ayrat klubda kim kire kim şeyler görüne varsa da. Zor etip karab bula. Min karyalam, min kişi ezile bittiler şolay. Min kayağına bulsa da onu kak teknoloji takşı. Telefondan koruyayım. 8 kameradan kim böyle ötüp bara, kim kire, kim şuna. İlfur abi kildi mi bugün? Başka bilen. Koştuğa. Yok mu? İşe de kildiler. Varsa da. Evet bittiğinde zamana verilen mümkünlükler faydalanmaya gerek faydalanmaya. Yarar. Raul abi bana Meskev'den kayıtlı, Meskev'den ikarada hazır. Zor başkara, galim. Bizim olda. Bana bunda iki edebiyat bilgisi var. İki edebiyat galimi. Bir Sinan'ın. Elbette bugün isimlerden bileydim. O Raul abi Kukuşkin, Rahmani, hem İnci Cabbarova. Bana bunda İnci'nin disertliği kandidatskiye bağışlanan Ömer Tolunbayski'ye. Şimdi 2009'da mı? 2009 yılda siz uylağınızdan İnci'nin teki kitap boyunca disertliği deyip kandidatskiye teki skandalli kitap oldu. Yılmanı bilen yine biz 6 sutta bulduk. Sağbaş, türlü şaklık görüyen var. Zundiya ulusutların ülke şimdi bundaki konfliktlerine yırında вообще. Тем более Najiyeva Fayzrahman'ı, Kukuşkin'i. Benim birinci okutuşum, tuğan, yakın kişim, ahırdan sıngı kinde efendim yapa, biz çırp kaldırmayalarını pamuğundayı, Sarahiva, Sağıtamında mıyken. Benim marşada vardık, biz ilk yerlerde bulduk. Mecliste ulkildi, yılı müye kamrit, bir de kamrit içinde bir müydek akşam koyan. Ben narsana gördüm, oğlunu tradiyi saklap kalır şey, şuna yazan karnipanı. Ben bar çırgen, ben grupla koyanım. Zingar için anlaşımda sözler ettiğimde. Hayır, nanan, onun solay. Nişi bulsa da Abdülkadir abi alır diye tot netice kiri. Abini unutmağız, abini tül, babanın unutma. Çünkü Şakir abi yanında alar birge, tuğanlar, dostlardan tül deyip. Silerde Şamil Tratranı'nda tuğu bizken. Anda biz oynamışken yurt var. Meni karagan merhametli, meni karayırlı merhametli. Mine birinci resim yazarı etken kişi ol. Men motor resim bilem. Yırt, anımızın salam başta yırtığı, idende jiriyi, kökülü sagati, kay vakitte iyice tavuklarda kirleri, menöpti. O kaman bizge kire bizde işerken getirgen. Yırtta iki tereze, terezde iki gir. Şeşekler bile solay. Tek meşrugiler gibi. Mırjarat etin çığa. Mırjayası. Mırjaya gibi bütün mırjarat etin çığa. Hiç tügül mırgılasa. Bir anarsın psikologlar, bir zaman sonra karaganda psikologlar ediyorlar. Mırjarat etin çıksa, kişinin köngülünde jılı var diyen söz. Jılı yırt. Meriyattenin indi jırt sundu indi. Salam başlı kayvakta yaskını ütedriyi. Anası indi bütün ağıl, kalkızlar bir jırt. Mesela Cevdet abi, merhum Rahmatullin, Tevfik abi Sadriyevlar, bütün ağabeyler yılışında kanapayt etken, ben birinci zırt kanapayt etken sonunda buldu. Böyle Şamil'in eski zırtı mıydı, Merhamettin'in birinci yırttı. Alıp kayıp çaldılar köşede. Biz karşıda bilgimdi o. Ömer Tolunbayski'nin tüp urnu. Abdülkadir ağabeyinin. Böyle bizim kürsüde tuğanda. Biz hazır kişilerin yalıttırması için ürüldürüp barabız.
Bugün silesi mektepte de, heykel yanında da, hazır iskitmeli bir görünüş. İskitmeli, çünkü köp avlarda mektepler yok, avtobus bilen irteler. Kürşe olarga, Tılınbay, везущий. Antım etem. Siz kübüge şitke çıkıp bitirgeniniz yok prosto. Jirsegizde Tatarstan'da erisiz. Tatarstan onun dünyadaki en görkem orunlarının birisi. Siz çıkarınızın Kirovski oblasıga. Mana men barıp aytdım tezgene Penzinski oblasıga, Kuzneski shaharına. Malaylar bilen. Mana Ruslan oturamında. Şifr, trotuarı atılgan, iskini, dıka, buyamagan, apşarpın deydi. Halkara konkurs ötkeriler özlerinin için. Қайтасың мында сылады. Біздің ауылда орта мектеп бар. Орта мектеп нәрсе деген сөз? Мына детдом бітті. Біткенде детдом бітуге Ғұмар Хадижеде. Мен кетсем детдом бітті. Ғұмар Хадижевні вынудили кетерге. Әдішілер жоқ. Детдомны бітірділер. Детдом бітті. Мен янда шедерге. 66 kişi işsiz kaldı. Bana göz alına getiriyorsun. 66 kişi birikimini, все, iş yoğalttılar. Abi zayıf bağlar kiyinmedi dünyada. Onlar просто internetka жиdiler. Bu mektep ne sanıp kalıp oladı? Benim o vakitte kişim yok idi. Ben o vakitte artist atıyor birikimde tüylü. Men sadikte yoğaltkan kaşım elde köngülmerdi. Разве sadikka biz sonunda kişilerin getirtip oturtar değil? Biz oturtkan kayınlarını kesip utun jagalar, teki utun satıp almaz için. Önce apalar bilen oturtkan nelerini. Әлі де сондай bütün халық тізіклендіре, кішіктір тұрыша, тұрмаша. Ол да тұрмаша шекілі. Гіл кереге төлкейді. Біздің ауылда мына көркем келіп отырған кішілер бар. Бүгін көрдік та, медальдармен шығып басты. Мына ескертмелі, шунды интонация bilen шығырсылады. Молодец, вообще. Мария Жамальдинова. Вообще супер. Мына қазір шығып отырған қызлар супер. Мен şu halkaların İsa'nın gidip karşıladım. İlk kayda familyalar gitti. Nikolaev'da, Tatar familyalar, Çuvaş familyalar. Bir Tatar familyası var. Şu, oynuyorlar, Tatar şa. Söylediler, koya var evet, ne diyesiz? Tatar, bana bunda. Marat için alıp gelemem bir. Allah tilesem ben. Bu alıp geldi gibi söylemez. Kürsediriyor, hanım komiteti işli. Biz mektebimizi alıp kaldık. Okutuşular. Marat başında bana İndüz Mansuriş var. O 9 yıllık mektepte işleyen kişi. 9 yıllıkta 2 tapkır ezilen okutuşlar sastaf. Bizim yüzge yakın bala var, sadik var. Tolma yaşayacak. Asfalt kırgen. Ut var. Tege 4 utlu kıyası var. 4 var aç bakana. Ben yazdım. Marsay mene yazgan Minibayev. İldar eş. Şimdi ne? Akşam dönünde депутат tazinde diye yakıştı bile. Кіргенде бит yok. Ол енді Азат білен мырзаны обсуждайды дегенде. Вот голова квоты бермей. Хаман чып қалатылынбай деген бұл. Андан соң мен сөйлештім. Арат Абдулхак кішілем айтамын, жоқ сөз. Сіздің бит опора плюс ясай. Ясай, сен бит не кішілей алып бересің. Сен мен атыртып көрсет қоя. Шунда қоябыз. Мен айтамын, ақша неше? Асы говорит, сен завод түгел вообще. Шуны яздым. Группаға, тонкая. Меня ишеттірелер бірсін. Фамилиясы әмін бар. Көбегіздің туғаны. Кішінің көңілдерінде шәкелі біле мұсың бе? Ана көрді ме бандит. Өзінің ұрлағандарын аппарат бағана ясата. Şu karangına yürüyün, uca varsa da. Ну, нищийсің. Кішілерін өзгерді болмай, кіші өзінше ойлай. Аха, менің орында болса жыл кіші, ол ойлай өзінше. Мен бандит, мен ұрлайым, мен бұлайда ұрлайым. Райт Садриев орында болсам, аның дәрежесінде. Мен тағы да ұрлайым. Рахматуллин Ринат менен жалтырады бір күні. Бұл хабарды бір кезге еткен жоқ. Рахматуллин Ринаттың өзінде ол. Менің тәрбиеден шыққан кіші, зор сахнаға, сахарный народ баш сахналарды орнасы бар ма? Зор сахнаға артист бар. Дүнияға танылған, татар дүниясына танылған Ринат Рахматуллинні шығарушы кіші мен. Ол 125 мың жерде қабатлағандыр. Мен мұнда бір іштап ретемін. Мұна жетектеп. Аның енді танкет жасап тұрған кішілерінде ең көбі мен нәлерді. Ол мен ашалтырады. Мен шығам 18-інде арай.
Köp kişiler meni şulay mesxara ediler. İşitken, şulay itken, elektin, anda türmüyü sumuyu nizeri kaçsı degen söz var bütünde. Nindi söz edeyim eken, sen bir akıllı kişi. Eytelim mene, interview vergende bir söz bilen bitirsin şularının neydi berekettik, mat koyarga. Men bu aradan çıkan bir yazmışımız var indi o. Şair. Şair bütünde şiirler yazar. Savadet etmek, men jırşı tügü, İlham Şakir jırşı. Men jırlı o şey. Men diyeyim edem, yaz. Men diyeyim de yazardan iyi yok. Yaz bir yere batsın. Men hem azayıp bir ekmeyim. Bu vnimatinle yaza başlar. Sina mısın yakın dostum? Minnem kilerge eli. Minim halge kalır işin. Sina minerge elidir. Şu, hazır mene bu bağlarını qarayımız evet, bu tulumbayın da kileşeki. Bugün ben bizni yaşatıyorşu faktörlerin birisi. Siz ne jivişi faktörlerin mektepinin kürki. Ben mene bugün kaçkan konaklarga yüzümde köpten kara mektepte Karagan yuvaydı katıyız. Gittik başladık. Bulat Gereyev bilen Bilnaz Gereyeva tarafından uyuşturulgan şu yazgı taşkınlar degan gruppa Ömer Tulumbay'ın bir eserinden kıskağına izi ko'rsatadilar. Bizning Tulumbayda bo'lgan tashularga beylengen elek tashu kiradi, dulab ziye, qirlar suqa olmay olay, platinalar yo'q, ziyan shekilli shular berada kire, kamışlarni olib ketadi, baliq kire. Şular yaşayan avul, hazır şimdi biten çeyrek, gittik payakla. Taşıda başlagan deyimiz. O, sinde mındamı? Minde mında. Bugün hiç bizning kirgan taşı kiradi. Taşı kirsa, biz erta taşı munchasini yadamiz. Qizlar, taşı kirgancha suvga borib qoling. Kızlar, taşuqlarga birga boramiz hali kishi. Taşuq qilgach, Imet bobo rahmatlanib ketadi. Bek rahmatli qarqul. Ana qarshiga Gulbika abida yaxshi. Tigi, Gazilnisa gibi qarshiq. G'aybet silab, qishaldab yurmayib. Ana, Kılıç boyunda yigitler de kelib o'tirdilar. Kaya. Ana bit. Abba, o merhabatsizlar. Bizni ko'rgani keldilaringda var. Taşı kirganda ketilar bular. Ene birsi, yolg'iz bo'lg'ay. Kaya. Dik bulg'aptirsin. Ana ko'rgan kishi yo'q. Kızlar, eyde güzele, belgelep, uyunu gelin. Haydi, yazık salışı oynayız. Eyde. Bir yetke basınız, kolunuza suzunuz, yüzünüzü yanınız. Kimde yazık, şul sikrepşik. Tuttuk. Dişo zabiremiz, hayvan bulup görsetsin. Uyan bulsun. Uyalım. Uyalmadı. Basikir. Nesima. Bugün devam ederiz. Kimde yazık, şul sikrepşik. Tuttuk. Dürüst tukay. Dürüst. Kızlar, yine şasa birimiz. İmet babayını көрсетсін. Bekle yasarga kiregin de yasarga bekle. Bekle yasarga kiregin. Bekle yasarga kiregin. Nerse? Maymun kılık karakterasın. Kimde yazık, şul sikrepşik. Tuttuk. Dişo zabiremiz. Şu aşağı jırlasın hele.
Kimde yazık, şol sekirip çık. Tuttu! Şimdi jaza bilemiz. Büyük pısırsın hele. Kızlar. Yarın şaşırıyoruz. O zaman ağlar bizge nersege kine? Dürüst, ağasız da bir kümleli. Ağlar bilen kızıkrak bular idi. Şakırıp karasın. Yigitlar, eydegiz bizning yonga keligiz. Nerse? Gideler mi? Domanalar, bizlerin bizning kibik şiber kızan yaşı. Burulap da kuramaylar. Karamasınlar da, tutsunlar şunda balıkların. Kızlar. Kızlar. Balıkları elek mi? Kızlar, eydegiz biz alarsız, aytırak baytırak oyun oynayız. Eydegiz. Min yigit bulam, sen akıllışı. Kim tagın yigit bulam? Min. Kaşıkka. Bizning kechamiz erta bilan sovg'ash 15 litr sut beradi deb aytgan. Ikkinchi kuni kirib jetmasmi Guljamal qarshiq? Minglab ekan.
Siz kejege nindi rızıklar biresin di. Aptırap gittim. Nikolay, son sizin kejegiz irtengi savımda 15 litr süt bireyken men nur eytti di. Külmeske tırıştım. Şayartıp söylüyor. Gülcemal abi. Şayartırga şulay yarata di. Mine şanmadım. Girteme kirip gecemni qarab çıktım. Nersedir sıyli savgulaşmışa da шығып gitti. Ulan, saat neşe dip sıragaş. Kıyaş әлі ordağa mini bitmegen. Tik orman boyundan көтерілген. Şunda özün şamalarсың yatırgan еді. Özüne 7 yaş kine bulsa da батыр yürekli buldu. Yazgı taşuna ararga gitken еді. Aman kaytmayın. Eni yüreği bile şulay şayartalar mı indi? Мен бит аны көтем. Һәр кичен самовар куям. Менә хәзер кайтып керер кебек була. Кешеләр балаң батып үлгән диләр. Ничек минем Мәнүр батып үлсен инде? Үлгән кешенең мәйете була. Минем Мәнүремнең мәйете юк бит. Димәк, исән ул. Исән. Гыйзел нисә шулай гайбәт сөйләп йөри инде. Имеш, минем бала язгы ташуда батып үлгән. Гайбәтче. Сез аның кебек булмагыз. Ярар. Озакладым. Сезнең янында да гасыз балам күренми. Ә сез минем бала үлгән дип гайбәт шәйнәмәгез. Үлгән дип сүздә яшмәгез. Исән ул. Исән. Шулай, аның 7 яшьлек улы ташу кайга барган җирдә батып үлә. Мәйтен дә таба алмадылар. Баласын югалтуга саташып китте. Һәр көнне язмы, кышмы, җәйме су буйларында баласын эзләде. Минем балам исән, хәзер кайтып җитә ул, диеп кичәк самовар куя иде. Шул елны Милләбикә апаңның ташу алгызып китте иде. Аның да мәйтен таба алмадылар. 2 ел буе малайын эзләде. Соңнан үзе дә шул ук язгы ташуда батып үлде. Урны җәннәттә булсын аларның. Яхшы кеше иде Милләбикә апа. Сабыя да бер генә аксыз. Тормыш авызын ырмыш диләр. Имет бабай ташу Кызлар, киткәндә әйдәгез бардыга кылыйк. Кызлар, хәтерлисезме Имет бабайны? Ул онытылмас инде. Бигрәк яхшы кеше иде. Имет бабай ташу киткәндә бәкем тагын агып китте инде диеп елап кала иде. Ул үзе дә бәкем киткәнне күрмичә калмасам ярар иде диеп, кашыгы белән иң алдан ашыгып басалар иде. Тирә кешеләр Имет бабай бәкесе китә дип үчәклиләр иде. Икенчеләр Имет бабай бәкесе җиңелде диләр. Яшьләр, Имет бабай, бәкем китте. Имет бабай, бәкесез калды. Көләләр иде. Язгы ташкыннар. Алар ташыйлар, сикренәләр. Кеше язмышы да шулай бит. Кемдер шул суда бозлар кебек агалар. Кемдер язгы ташы суы аккан кебек ташыйлар. Кемдер аккан суда
taş atkan kıbık, ipteşin, dostun, tırtıp taşırı. Turmuş havuzun, ırmış dili. Ey kızlar, neyse silemegizde. Naçarlaşamadık bit. Şulay, akkan bizlar kebek kinglikke, yaxşılıkka amtıldık. Ökergen taşu kıbık kılmadık. Bir kimni batırmadık da. Yarar kızlar, yaşıkni iske taşırdık, sileştik, kılıştık, kaytırga vakit. Eydegiz kızlar, balalar da kaytıp şiteler. Şeyler koyup aşlar pişirik. Malayım kaçsın öyle, taşım uçasın, yakırmın. Sen hazır taşı kırmıyıp, soğuğa da yok küllerde. Көңілде o kızlar. Eni merhum, yaz kilü bilen, көңілдер шистарайды yatırgan idi. Alaysa biz senin yanına bir gün müşaga kileriz. Келіңіз kızlar. Emir babayның tarixin iske düşürürüz. Молодцы kızlar вообще. Min familiylarımı bilmeyip varsın da gıdı onda bir. Mene önce bayasan gitti. Kemedi, Gülnaz. Alina Nikolaeva. Alina Nikolaeva. Виктория Лицова. Rus kızı Tatarca oynuyor. Прекрасно. Kim? Азалия Харитдинова. Варвара Николаева. Насырдинова Ирюзе. Алина. Хайретдинова Хусаинова Азалия. Bizim mektepte teatralny kollektiv işlep kile. Teatralny krужогыбыз бар, Яш йылдызлар деп атала. Көп кенә фестивальләрдә катнашабыз. Bu koygan spektaklinde alabilse Seyyar degen festivalga jiberge isep var. Allah tilese zayafkanı irtege tapşarabız. Haday koşup. Big zor rahmat kızlar. Big zor rahmat. Big zor rahmat barınıza. Malatsı başet min iskitip. Mene talam bizim tiyatroga olmaz ise bilmem nişe gibi. Sizin de varını 9. klas sonra o tiyatroga algayık. Anam ben kurdum kamında her birisi bizge eşke kileli. Biz teki eline sesileseler de bizde en zor zarplatalar bu da setivoy kampanyada gana bizden zor. Elektrikli kampanyanın, elektrikte gana. Bizde sırayı zarplata 60 bin. Чисто kulga 59 bin şey. Evet, потому что yürüyüz, işliyiz kaman. Bana bu kişi legenda bizim tiyatroda işliyor. Bütün dünya öyle biri, anı bilmeyen kişi yok. Anı körü getiren kişi küp. Sizin karşınızda bugün Tataristan Respublikası'nın halk artisti, Tatar estrasının şişme başı, legendar Firuzar Muratazin. Sevmemsiz. Güzel rahmet, arayı dostum şartlarına için. Güzel de kullanayım. Sizlerge tullup şeşek attı şamar. Ebetlerim gibi kapakını unutmagansındır, iske alasındır. Sağınam şul minde uşaklı. Şalın şeşken diye ilgerep kamsiyim. Yüreğimden ürün aldığında yatlarlı yar gittin, Iraklarına gitti, yangan utkan
beni saldırlar. Yalnızlığım işin kişir bilsin kişir. Yok kalma kolat yarama. Sen unutma dostum, muhabbetten üstün yazmışların bizden arada. Yaktı yaşlı yazı, dergisi yürnazı, kim sana bizge düşürmey. Yürekinde gütten sine bakmay, ilk aklımdına düşürmey. Sizlerge dolu şeşe kattı şoför. Ümitlerim gibi kapakını unutmagansındır, iske alasındır. Sağınam şu nine uşaklı. Şamın çeşken diye ilkelip hemsiyi yüreğimden uğrun aldığında. Yaklarını yar gitti, Yıraklarına gitti, yandan uklavini saldırdılar. Şöyle çeşkem diye ilkelep hemsiyi yüreğimden uğrun aldığında. Yaklarını yar gitti, yıraklarına gitti, yandan uklavini saldırdılar. Yaklarını yar gitti, yıraklarına gitti, yandan uklavini saldırdılar. Bu şekilde bizim yaklaşımız Suksoğlu yaşayıcı Dine Kamaltı'na şiirine Kürtçe'ye yazgan jır oldu yalgışı. Asgar Şakirov şiirine icatken bir jırını takdim edem sizge. Kızıl Mileş, Kora Mileş. Kızıl Mileş, Kara Mileş, jırlap üskenler yedeş. Niksin elli Kızıl Mileş, bulalmay kolgan keliş. Ayırdılar, ayrıştılar, Kızıl hem Kara Mileş. Ayrım ayrım yıllaşarlar, mengelik bulup sürüler. Ayırdılar, Kızıl hem Kara Mileş. Ayrım ayrım yıllaşarlar, mengelik bulup sürüler. Gel ak şeşekte yazılarım, utıralar nazılarım. Kızıl öpüşe ballanır, Kara Mileş ballanır. Ayırdılar, ayrıştılar, Kızıl hem Kara Mileş. Ayrım ayrım yıllaşarlar, mengelik bulup sürüler. Niksin Kızıl Mileş'nin yemişleri bir kaşık. İngeselik, İngetürle yazmışım. Ayırdılar, ayrıldılar, Kızıl hem Kara Mileş. Ayrım ayrım yıllaşarlar, mengelik bulup sürüler.
vaqt taup kelgan için bir rahmet. Eshituvchilarga hem qarovchilarga. Rahmat. Tatariston Respublikasi xalq artisti Firzar Mirdadin. Rahmat. O'zi. Rahmat. Firzar Mirdadovich. Mana shunday boshlab jiberdik. Endi yarım saat o'tdi endi. Aka bolalar mana qo'ydilar ko'rsatlar. Hamon подписчиклением. Sahnaga chiqib turgan jilchi hozir тоже bizning kelashak, bizning o'g'il. Hali soзвездиеda bo'ldi. Zonaga chiqdi, chiqish jasadi. Bize bir şolay. Tatarşa da, Uruşa da, Şuvaşa da, ne mezunuz? Alexey Ivan şekilde Tatarşa 3 dile öşek kişi bizim tulumbayda şeyle ki. Aluşa bay. Hazır bizim ayrı alıp bu bir kimden işik seyirler nadizirliyken anda şey. No, nişi başlayız. Men qarsak chaqiraman, bizim Tolmayning kelishagi, aytdim endi rayonning kelishagi. Agar shulay borsa, звезда bo'lib ketmasa, endi shuni, всё, будет у неё нормально. Sahnada Milana Kiljushova. Laureat созвездия. На. Пойти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра, иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба ведет себя не как здесь радует без друга. Куда не уповай на чудо, спеши к нему всегда, иди дорогою добра. Ну если с друга, куда не уповай на чудо, спеши к нему всегда, иди дорогою добра. Сколько будет разных сомнений и соблазнов, не забывай, что эта жизнь не детская игра, и почка не соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, и почка не соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. В жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра, иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Milana Kiljushova, молодец, молодец. Ana Vera Petrovnaning внучкасы Milana ekranda. Milana, ananda kim keladi sening? Получай. Vera Petrovna. Hop. Vay. Akşam bilmezsin ne bulayım. Evet. Vera Petrovna тоже школа кишани бұрсыл. Кеткен ең мен тоже. Мен мәзә кеттіріп әдемін де, çünkü андегі хаталарына ясарға дейіштігіз біз. Хата керек, хатасыз болмай, хата бұлға дейіш. Хатаны бір ясап бола екенін, хатаны анализ ясарға абнуля керек керек. 3 ясаның хатаны 5 ясаның 10, ол уже шерге айлене, ол ғадетке кіре, бітті. Сен сол хата білән өмір кешіресің, кетіп барасың. Milana молодец. Ömer Tılınbay gibi galimler bu da bir türküm çıkalar. Çünkü onların bula mına min hazır bu yıl Moskov'da 7. mayda oynayayım. Allah dilese Moskov'da 31 Mart'ta oynadım. Jüri geldi. Altın bitlikteki самый en krutoy jüri. Hem piramida oynayımız 22 günü, 24 oldu. Derviş diyen spektakl Nurgali Hasanov turunda.
Bu Tılınbay bilen bunu bilişik beyle bula bu Nurgali Hasan'sı birinçiden. Ol Ömer Tılınbayskilerinin ıstazları, okutuşları. Ol akun. Anda kimine girmeyen Haliyat Tasilar, anda birinci Dumu deputatları, anda Ömer Galiler, anda 50'ye yakın Tatar'ın en pat yaptı. Teki şimdi prosvetительler, teki mahallimleri. Etti bir büs niyetiler. Neyse büs kuyarga, şunu kadar akşana bitip. Kimdir mine? Kak bu akşanın bir yer dileyen kişi yine bile. Dileyen kişinin kisesine girip bir kim akşa almayı dilemeyen kişinin. Biz grubu gazabız, akşa gerek milyon da. Turuzat mıydı? Şunday bir. Çiğsi oyun işledik. Mağaya salbini Petrovna, şunun içinde tündü. Akmar Hazretini işledik. Süper. Bütün nesini. Mında cihazımız avulga su kirttik. Gül. Bir de akşası olmayı. Akşa enerji. Akşasız. Bana mı ne? Raşat mendigine ne bulsa da ilintena yapа, akşası bilmiyor. Потому что Raşat tutucu. O bir tane akşa kaldı. Şu avulgaş. Bir bula, iki bula. Akşa 23'e bir nesne buldu. Tılınbayga müftü kilgeç. Bir iştap. Müftüni getiriyor. Şartı şuyu. Çağırım ya mene dostat okuyayım yani. İskender Siraj'ı tanıştırdı. Biz dostlaşıp gittik. Biz kadar dostlar. İki tapkır müftü kildi. Tatarstan'ın müftüyü. Prezidentler bile dervişi müftü. Müftü bit o. İmam dedi. Bunlar dedi. Kesin senin ona, senin uğramlarından bara yeri, yüzünün bütün İslam institut rektorları bilen kelgen, bütün neler bilen, yakın daireleri bilen. Bu bizge yeterli o bilen ki bizge. Uzurabız, aşağı bişip, Akmar Hazretki aşkaş onu. Aslında ettiler, neyse gerek o. Hani şistarttık, söpükte kire. Müftü etti. Rayla Bey, abi diyorum ya. Şimdi kişi var, siz bilmişsiniz de. Nurgali Hasanov diye. Ne demişken var? O çoğunun kulasından şunu çıkan, Ömer Tılınbayski'nde okuluktan bulup çıktı. Şunun turunda oldu deyip, ben Türkiye'de okudum, anın turunda 5 kitap çıkanında. Anın esbapları, uçeplikleri bilen bilim aldık biz Türkiye'de. Yol kısmını da bir kim bilmiyor. Bir yıl içinde Maladiyes Rani Srafisevich. O da bu ne? Kamardinov. Kitap çıkarttırdı. Nasıl bu rayona hakemiyeti? Mene de bir 5 minutluk bu sırada şu kişi turunda değil. Buna kişi anlatırsın, şunda kişi bulgan. O bir zor kişi bulgan. Merceni binalar, bacaylar ratmayın. Kadınlar bu anlık ikisinde. Merceni olarak prosta yaşı boyunca. Şunun turunda değil, konferans yutkeresi, kişiye tanıtası, spektakl bulmaz indi. Siz tutulsakız siz. Adam, Hazret şu buyur. İkinci bir yıldansın. Yaman Tılınbay'a geldi bunda. Biz arada spektakl gösterdik müzede. Müftinin. Press konferans yutkerdik. Türkiye'den geldiler profesörler. Bizden geldiler Akademi Navuk'tan alimler. Yutkerdik. Kitabın takdiri buldu bütün spektaklini. Şundan sonra. Mene derviş spektakli hazır. Hazır Nurgali Hasanov'ka haykel koyacağız. Kukmanada dibay. Min ministrlığa gittim. Muzeyin ul uzatkan medrese işilgen anı bu yıl ceykini yasılar. Alıtılsa. Anda şu medresenin press konferansı zallarında var. Şimdi modül yasımız indi alıtılsa. İsmi mına Karliblik turamı bazarga taba. Medrese mına centrına başta. Nurgali Hasanov uram burada tiş. Eli bu Tatarski ulçı bular. Bunda revolüksiya. Mına bir Tılınbay'a gelip gitken arada sileşingen bir rezoniruyor tenişik Zuraya, Kübeye. Tağı bir aytayım ki Aytar Zabbar degen былтыр Putin bilen çalıştı rejissör var. En talantlı rejissörlerin birisi. Kamal Tiyatro'nda Moskova tiyatrolarında yani Boyarski bilen spektakl koydu. Umumen talant diyesi. Çaldığı gitti. Mega Kamal Tiyatro'na жалтырды Rail. Dost, помоги. Aytar kile mına bitedirgen avullar var. Kaya bir yurt kalgan, 2 yurt. Şunda al bar eli. Onun indir proyekt задумал. Aytar kildi. Aytar'ın donası Aytar kildi. İlmir Aşat'a. Biz aşağı otura. Ay İlmir Apaş'ın temini indirisi. Aytar nutu İlmir bizi suay. Yani şekilde sava tekine. Sraşa, mite. Aytar ete. Rayla boy.
Metem şoğul esirledim. Birisi Spartak, tinçel yanında. Nile, şolay, bunda arabız. Benim gitsundu proyekt, anlasın bir tağı bir kişinin tabıraya kirey. Помоги, пожалуйста, öyle bu. Intal Seyhattarov diye. Sümetem, benim Spartak'a varız. Intal'ın nazal klub. Şunda bula, bir anda metem zakaz verdim. Su boyunda isterler esirlegenler bizge. Palatlar koyanlar, şaşlıklar, ruhalar şeyler. Tinçelde. Ben enik bir şey. Benim git ideyi kildi başka, şunu icrım tırnağız. Stop kalır. Etiyim gır cibergen mi yaşıyorsun? Kursetelim. Ben sana tutattım. Madri benim. Даже kursetmesin mi? Hem sen de bakmışsın mı? Şuşuyorsun mu? Kursetme başka. Просто проверяем сейчас. İzledim, taptım. 5 Ağustos günü biz otpuskada saylav aldığından beni aytılar. Rayıldarıç. Apas rayında bravo. Državnoj bravo. Buharında bravo. Tetişayında bravo. Tetişte kileş. Apasta dövüş. Şüpherelde şey Mirza. Bu oda tinçelge barabız. Ну, предвыборный. Ну, агитер etmezke. Bardık. Spektakelden sın. Stel bilegenler, jigitler. İmtalda gittik şunda. Maylar oturabız. İmtal garmon bilen jırlı. Tuğanı ibüreneleri diye. Bakın bana şu video mu? Tehteyi. Medim minmanı düşürdüm. Aydar. Şunda tabın yanında aşağı içip oturganda düşürdüm. Jiberdim Radik Rauşka, ministr finansıfka. Renat Rauşka, Radik Şavkatçıka, bütün tinçellerge. Hem avar taratkalar bütün bilgi. Şunda min çirmeyen bulsam, bugün Kamal Tiyatro'ndaki 2 kasılı spektakl bulmam bulur. Kilip çıkar, şuna bil. Men etmemiştim min bundur şunda. Burası şurası beylengen dünya bilen dünya. Ben sahneye çıkartıran jigit, o Ömer Tılınbay bilen bir beylenişte bulgan Ömer Gali diyen. Tağı bizim bir yazışımız var, şuna bitti öyle. Ömer Gali, o şey Mirza, tinçel, eski tinçel. Benim ana baca eski tinçel. Talantlı yak. Benim tuyda, işkim bulgan tuyda Fayaz abiler, Hamid Ciziler, Megasim abiler, Tuğan abiler. Jil İtalyan ki sızalar, sızdıralar, Hatip Ciziler. Bacay, ilk aydansın. İlgizak sınırı kevşekti İlmir'in. Bacay'ın toyunda Jid bayan. Tinçeliler var sana. Kaysi filarmoyna kaysi. Bacay'ın abiler. İskitmeli talantlı ol. İski tinçel. İn bırınga ol. Bu arayının teritorisinden. Sahnede Boğa Tiyatro'nun eyde baruş artisti, kileşegi, ümitli kileşegi, İski tinçel gidi, İrek Hayreddin'a. Я мог бродить по темным городам, скитаться тут и там, но я упал в небо, жить бы мог легко, забраться высоко, забраться высоко. Но я упал в небо. Но я упал в небо. Твоя любовь как в облаках, и я где-то около, лети туда, где солнце свет. Назад дороги нет,
дорогине. Лети туда, где солнце свет, назад дороги нет, я буду рядом. Лети туда, где свет, назад дороги нет, я буду рядом. Пусть у меня был шанс один на 100. Благодарю за все. Спасибо, Гүлдер Ахмад. Енді Булғаш, ұрышта татаршада болсын. Әйдәгі зәлі, оп! Biz üskende uzun yollu tulpar atlar var idi. Şu atlarını yerlegen yigit şaklar var idi. Biz bir avul yigitleri, arıslan kibikleri, şahidinin inişleri, altının gümüşleri. Oy şekilli yaltırradı, kögertmedik kürekni. Malay şatta шығып gittik, turmuş birdi kirekni. Biz bit avul yigitleri, arıslan kibikleri, şahidlerin inişleri, altının gümüşleri. Hop! Parara. Biz üskende üsken idik, yazmışlarga üşidi. Yaşit dostlar bu dünyada bir şatlık mı bişiydi. Biz bit avul yigitleri, arıslan kibikleri, şahidlerin inişleri, altının gümüşleri. Biz bit avul yigitleri, arıslan kibikleri, şahidlerin inişleri, altının gümüşleri. Biz bit avul yigitleri, arıslan kibikleri, şahidlerin inişleri, altının gümüşleri, altının gümüşleri. Güldер Ахмад. Nereye geldin diyor? Ahmet Bey. Otak. Artistler gitti. Gençleri
Алай, қарсақ не шыға тұрған кіші, ол ветеран. Медальдары көп екенін білмеймін. Белгін апа, Жамалдиновна, біздің көрші, Жама абай білен Нәфис апаның, Нәфис әптінің, әпті білдері бітінді. Мені алып кіріп шәй-шәйлері, білмеймін, бүтін шәй аталай бұрамды. Кешіктір, шулар шәй-шәйлер менің кім болғайды, кішкене бала. Ашатталар, Ғарифолла білер шидап алып кіріп ашатта, шәй-шәйре. Жамай абайлар алып кіріп ашатталар, көршап алып кіріп ашатта. Мен шулай ұран бойынша қадірлі қонақ шекілдерін кіше шақты. Білмеймін. Біздің емер әйті, сіз сіңіл абай дексің сенді шақыралар да, бізді бірде шақырмайлар мәжіліске. Бек сирек. Біз дәбетті солай туған ол кішілерге дейіпті. Кәмақты. Но, қалқыз ялқынлы комменттерін шығарымында сәкнеге. Ғамар Тынымбайның племянницасы, абысының қызы, 1946 жылғы. Кывайын поезда қайтқанда 68 жылда әдейлер кывайын үлеп шығалар. Апкын неден қайтқанда, енді конференция қайтқанда. Қайып сафа қырып қайтқанды пригірдік бұздарсақ қайта, келдура станция қаддік, селәшіп. Сондан дәуіш білән Тылымбайның ялқынлы комменттерінің кетті түрлі шаралар теге, кывайынлар. Шондан біздің келген апа ұрлап кеттілер. Ол дәуішні бәқітлі етті. Шоға көре, давай келген апа, біздің гармоншылар, теге сен білген гармоншылар yok уже бір плеяда кетті. Фазыл абайлар, Шәугет абайлар, Марат, что-то әйтуше алмады бүгін. Әйтіп те қарамадым, мен де ұмтылып та кеткен. Гармонсыз ғына, акапеллы. Көптен енді көптен ұшырашқан yok. Хатırlаймысың бірге шақларына, көңіллерді ерген татлы сағыш, шулы шақларының мұңлы еткәрі. Көңіллерді ерген татлы сағыш, шулы шақларының мұңлы еткәрі. Уртағы еді хислер айлы кешлер, біз кіртмәді қандай атларына. Көңіллерді бары достық есі, шул шақларының мұңлы еткәрі. Көңіллерді ерген достық есі, шул шақларының мұңлы еткәрі. Бірге ұтқаным толы жарна, ерегінді мың қат ятлады. Өткенлерден бары бір жыр қалды, шул жыр бізге яшлық еткәрі. Өткенлерден бары бір жыр қалды, шул жыр бізге яшлық еткәрі. Бекзу рахмат, Бекзу рахмат. Бекзу рахмат. Ерге дауының мұнда бұл? Кеттер қазанға? Жалқы, бір сюрприз бар еді ауыл халқына. Мына сюрприздар бар еді, әрбір қайтқан қонақ сюрприз. Міне Ерік Арифолыш қайтты. Вроде біздіге өнеп жүрген бірге Камалиш, Зülfiye апай деген болсын. Нәрсе енді Раил, мына Раил Садриев дейлер. Нәрсе енді Ерік Арифолыш дейлер. Но, шын ұрамнан шығып кеткен, бітіріміз, конечно, бітірімізде бір образование, дворянское, все получили во дворе, ұрамда. Но шыл ұрам майлары, бүгін дәрежелі ұлпат кішілер, Ерікке де ішік шауып кіреміз, звайынтабыз, имя отчество біләңіне, алай ішлеп болмас мекен, бұлай ішлеп болмас мекен деп. Теге әңгімада байын шығыр бар, важныйландық деген. Дәуіш
bilen Tulumbay'ını birleştirgen faktörünü ettim. Ol kıvıyın, ol festivaller, sport, ol sizin yaşlık, kübügizinin. Elbette ki benim sımak eti tıngısız. Şundan haydi. Feyyaz abi kuvvete balgan göresin. O birlik algıs bir seyretleri merkuman ağadığa olup barsın. O kişiler şimdi anlasın nindigine kişilerini görmedik. İlgiz arabı minyan şaltırata adına haber arşadan. Ogarın bayan siriz arabı var ya yüzü görmeyin. Sileşemizin şulay. Benim abas bilen biklik beylenişti. Benim şu kadar apasın dostlar kübeydi. Dostlar günden güne ortağı. Belki malataki tavarişler günadır. Min dus gülen varsında. Dus münasebette. Bargan jirde alarda men şay tıyam. Şundu yıllık. Apastan mında benim dostum otura. O bugün halk tiyatroları tarafından gümen halka inküp көрсетілген eserlerinin, piyesalarının avtırı. O Taís İntelektüel Cemiyeti'nin direktörü, Yazıcılar Soyuzu a'zası, görünüklü şahıs, Apas yigiti, Burnaş yigiti, Habir İbrahim. Habir Kabiroviç. Kına olsun diye tıynak kına. Hani kim sen yaza ol kiritini. Oldu mu senin? Sıngi vakitte Habir İbrahim degan jırшы peyda buldu. Ol көңілі білән әлі қашан жыршы болғанdır. Анын абысы, әтесі, ғұмырлық қалқыз пресетілі 90 yaşında öldü. 90 yaşında әти отырды. Кетергелдір, енді вақыт жеткендір. Сіңер yaşa тоза бітсін. Арақ шерекші қалмады деп айтты. Өліп біттілер. Siyerkeler var ya, alar indi dünyada yok. Rahmat istem. Rayı bilen dost bolu, arakat da ol, mihnet de ol. Bana bir qaraganda kızık indi. Hayırlı kişilerime. Bir qaraganda kızık indi bana bu benim tege yaşlı beti o indi. Kırkı конечно. O tege çektir mimetiğinde ömrüm boyu icat ettim. Yumur eserleri icat ettim. 40'a yakın piyasam koyuldu türlü tiyatrolarda. Yalnız tekerlik degen legendar filmde çıktı. Şoktu köp kino senarista buldum. Yumurda yazam, şiirler de yazam. Yazmagan eybirim yok benim. Ama da lakin mena şolay jırlap ketüüm özü bir nişiklerini endi ol. Kızıkına eybir şolay bir vakitne Rafael Sahabi falan oturabız. Bu tabındayın ezelekten işe. Birini jırlap jiberdim de tege ezelekten jırlı sikile. Kışını bitinde jüler jırlı sikile başladım. Şu şekilde jırlap koydum da Rafael abi metemin tavuşum var mı? Qarab tuttu da olur, gözler şunday anlattı. O kayıpına qaradı mena. Söyleşesin bitti. Söyleşkeş tavuşum var demek. Ana şunday rap. Emre buldu. Şu Azifat Malikov'un kişisinden çıkıp keleriz. Yandan ana merhum Sağındıra ol kişi Razil Veriyev'in yaman kişisi buldu. Ondan indi Tamaşaçı bularak oturdu indi. Razil abi ötüp bara çıkarlar habildi. Metemine Razil abi pensiya çıkkaç 2 yıl vakıya buldu benim metem turmuşumda. Metem yanından elendim. Şöyle turuk geldi. Hem özellikle metem tavuşum açıldı. Beni qarab turdu da o bir topqir kişinin özü. Mana şuna göre, mana şu yanından elengenge göre senin tavuşun açılğanda indi. Bütün yaptım. Şunap da tege benim xotun qadriyden, Avstobaydan nastoящий мишер. Короче, жырлamasan imanlık ya. Ben de bugün 2 jırlamın degen edim. Endi birsin ide jırladım banketta. Ansa ne bilen gene bir сопровождение. Даже arabiyaga da şadı dostuma. Şonda tugel. Men bir gene jırlayım bugün. Benim jırlarım hazır indi çıktı ide. Men ko'p men sahnadan tuta bilaman. Ko'p so'zlar shunday. Rafael abi kibikni qo'yib qaramay. Meydan kanalında var endi kliplar chiqarib endi bizimcha tirisham endi. Yularlik endi hozir. Anekdot. Shu ayda tirisham. Bilasiz ish nasada.
Bitin romanlar yazan kişi, romanlar tağın iki roman icad etip oturam. Mene sen ömrün boyu eller inditigi Tihidon gibi romanlar yazılgan mümkün. Yani onlardan da nuşa romanlar yazılgan icadettirge bula. Ama delekli sentigi bir jır bilen çıkıp, Halk altında bir günde tanılan adam mümkün. Ne oldu diye var. Ömrün boyu sen yazılgan mümkün. Seni halk bilmezken mümkün. Hem bir jır çıkıp, bir jırlap, seni halk Kolega, aybir kişiler bir jır bilen kolalar. İstiralar bilir. Neler misallar bir köp. Mana endi tavadan çıktı bir. Men jırlarni bir ağır irenem. Qiyin irenem. Bir ağır birilen jırlar. Şuna göre mana ele жаңағыны tavadan çıktı bir. Jır elbette ideal түгел. Аның мына сүзләрен язган Әминә Мингазиева, ул инде бездә апаста Рөстәм Мингазиев бар, ул безнең главаның башлыкның орынбасары, шушы мәдәният буенча инде ул менә билер җырлар яза икән. Миңа бик сүзләре бик ошады да, Йөрәт Гыйльмановка бирдем. Йөрәт Гыйльманов миңа мырлап бирде. Хәзер бит композиторлар шундый, 200 җырым бар минем ди. Мәтәм синең 200 җырың каясың мәтәм? Син нота беләсеңме син? Юк, мин нота кирәк миңа. Менә шулай мырлап бирәләр, аннан соң инде шуны җафаланып эшлисең. Әйдәгез менә җырлап карыйм шул җырны, ул аталап кавырый болытлар ди. Ул миңа аның шатан тегенә безнең урыста бар бит. Журавли дигән шундыйрак бормда. Kazıları ışar, köküne iğneler, tuğan yakını sağınıp kaytuları. Sağışlangan canğa yakın şulmu, yakın kanat kakkan avazları. Kazlar tutkan şul biyekeler, aşkındıra canını şakıra. Kanatlarım olsa ışar idim, avri bulutlarım yanına. Kanatlarım olsa ışar idim, avri bulutlarım yanına. Dik bulutlar biye, şiksiz biye, kiyip kümlem kaya aşkına. Kiyip kazlar aşkına. Kiye kazlar tutkan şol biyekeler, aşkındıra canını şakıra. Kanatlarım bulsa ışar idim, avri bulutlarım yanına. Uşar idim, avri bulutlarım yanına. Mikanım oluşur yerler, gözlerimde iniş şağılar. Mümkün bulsa eğer kaydır idim, ak bulutlar bağlar şağıma.
yazılar tutkan şol biteli aşkındıran canım şakıra kanatlarım bulsa uçar idim kavri bulutlarım yanına kanatlarım bulsa uçar idim kavri bulutlarım yanına kanatlarım bulsa uçar idim kavri bulutlarım yanına kanatlarım bulsa uçar idim kavri bulutlarım yanına. Ağlamalar. Başlayalım Halil. Halil Halil. Super. Ha? Please. Bırne. Bunu indəstə atırız. Oğlanlarım bir zor rahmet. Bir zor rahmet sizge. Bu hele bu canımın premierası bu. Жылата нәрсеге шундай тегеп жүру. Бұл сөздер аның автордагы жылы мен жіберемін деген записын жіберемін де жылы шундай не деген мына оның шектері мына неден арыну шушы мына тұрмыштан түрлі ауырлардан арыну қойды қайсы уақытта шулай ішасы келе мына теге жүрек арыған бола көңіл арыған бола қойды ішасы келе ішіп қана бұл мені қаналдар сынған бола мына шундайлар жүрейін қазір yarar, bir uzakta sözmeyeyim. Bir zor rahmet sizge, bizim Rahil İldar için hem şuşu merapiriyatinin şoranı zorluk ilginiz için. Bugün şınapta bir zor vakıga buldu. Bir zor vakıga, bir zor beylem. Şınapta bu kişinin tege nişiktir, şuşu represiye elegip, şuşunda ağır cafalar kurip. Ola bizde bir köp inandık kişiler. Şamil Osmanov'la sonra gitsen bir köp ola bizde. Gedim tinçolinler. Mene aldığı bir bütün bizde kabatlanmasını yer. Mene anı şu sizin üzerinizden avuldan çıkan şu mene muhterem kişinin anı mene uzak yıllar Rabil bizim abzı irendi icatın ama bir rahmet ettiği kadar paralası. Turup basalım ya. Yürüyün havatta. Şunlar da ana bekledim mene eyvallah siyasetin başta kendi yaptan para şey bekliyor. Bu bana bekliyor yaptan. Eyni mene tolunbay jigitleri Rabil dostum Ferit abzı var hem başkalar Lektirip aldılar şu şeylerini bir zor bu günde yaltırak heykeli basıp tıra. Rahmet barınız vardı. Motivatif final kiligensiz. Eğer bana ilham bir repertuarından benim de bir bayan yok iken hayattaki bayanlar bayansız bana akapella bilen jırlar qarayım. Şöyle bir vakit ne yumur söyleyeyim başta. Ezrekten tege yoldan gider için. Arkayı Zedullah bugün kildi bitin. Gitti olup qaytıp gitti. Biz onun bilen Livadiye'ye bargan idik. No Livadiye'de neseyken bilese sanatoriye dolu, şifahane. No bilin deslekkine aktif kişi, bilin deslekkine metemede. Biraz halka korenik, onda bir yol kişilerge konsertler işlesiz. Yolken şifahanede bulganımız vardı, bilesiz neseyken. Onda atnağa bir tapır konsert yerler. Nişunda katnaştım indi, hem İlham abi repertuarından jırjırladım. Şundan bir hatun kili de, köyünden sonra indi. Bu da İlham Şakir malayı tügülmekendi. Rıkayı biten o beklik işe tegi. Yumarlı işe. Yo anı İlham Şakir'in bütün ne malayı yok. Ne bir malayı var, anısı da gecet çıkaradı gelindi. Kim turun etkende mi yansın bilmeyin. İşe bulay soruysuz degeç. Bana bulmalı jırlı oldu. Jırlı oşuk katlı kene, ellense tügül. Namına jırlağında gel, İlham Bekir'in kolumuna şöyle durup, yeter jırlı dedi. O indi yumrağına iyi. Cinalık ligesi bana İlham abinin jırlı bu tegeler. O öyle bir iraptaydı biz diyor. Biraz yıkı bilsek. Ergele.
Ayeli bir Irak'ta idik biz, Jitmiş şakırım jirine kiledik biz. Ak kalfakının tabılgan şağı, Ak kalfakının tabılgan şağı, Tuğanlarının sağınıgan şağı, Ak kalfakının tabılgan şağı, Tuğanlarının sağınıgan şağı. Jitmiş şakrım yakın jir tugel. Bir kuruşur için kiledik biz. Ak kalfakının tabılgan şağı, Ak kalfakının tabılgan şağı, Tuğanlarının sağınıgan şağı. Kalfakının tabılgan şağı, Tuğanlarının sağınıgan şağı, Ak kalfakının tabılgan şağı, Tuğanlarının sağınıgan şağı. Neşlay. Rahmat Habib Kabir. Mana şulay. Rahmat Habib Kabir. Talantlı kişi men talant diyesin. Talantlı nesilden o. İlham Şakir degan bir birisi yetişti. İlham'a daha bu barsında sonunda ilk bir dinlerse lampa, jidil lampa, kileler, bayanist bilen zırhlı birinin diğer kampanyarovkalar söylüyor. İlham bilen tavuşlar indi. Ağaç kulüplerinin, vinistlerin kütüretirken bittiğini tavuş. No, bütün şeyde kulağın iteler. Adam balası bittiğinde tüzelmiyor kulağın itiyor. Şılap bu müköy vakitte. Majistra gile, işesi de gile. Arkanda bulsan, İlham bilen de yoldan olga değiller. Her bir yoldanın üzün kuartiri var, zırt sundağına kıraya ol. Buna bir olda, hani bitisi bizim olda bulan hepsiler indi. Bitisi, o bizim olda İlham Şakir sırlagan imiş. Kirimere urmanlarga, çıkal maaş dikirdiğinleri bindirdiğinden saldan kralı. İlerinde sırlavcı böyle. Mervuye yıkayalım yatam, daruş tip bakırlar değiller. İlham'ı kızgan bulan indir aldan, kulakta bulan indir. Davlina bulandır ulakta kim bile, diburlarını, kıyaşta olatıran proseslerini, Kiram Satiyev Selim'in. Kırıp gitti, bir iki kuplet zırlan, bir kuplet böyle kabirçe kırıp gitti. Ben basıp kaldım diye sızgıralar, şık mı? Akşam öledik başı he? Meydem diye, o bitti, Davlinya'nın, Davlini. Bizim de Davlini yok, kapkaç bulanda. Yok, bu ismi biliyor musun ne? Hani mektup kapalarda dilek kulak buldular, ne bu ya? Anda kundu. Onun mektubasını etken, kimdendir kirip algan bitin dukatıkın, tegisine barıp algan tegisin, İlham Şakir'in sığılımızdı bindi çıkanlar. Bütün ol bile, İlham Şakir'in o günde kulak bulgan. Öğren sizin kişiş bir şeyler buldur almayı degen İlham Şakir, Preseteri, sizde işesizdir degen. Kiram abi.
Seni sezmesin özün kiranmaz ol bir 2 metrli mujik. Şem, minde kişi. Ha bir stakan tutup içsen, var da oynayalasın mı? Oynayayım. 2 stakan tutup içsen, 2 stakan tutup içsen de oynayayım. Ha işte tutup içsen oynayalasın mı? Bana oynayıp duran bir derdi. Şu haller. Terley bulmak her saknaya çıkartırgan. Kildi kazanangan okayttır ayla boy gittik. Çok ayları geçti şimdi. Bizim tiyatrının әйдәп барушы артисткасы. Хаман звание белән әйтәсе килә баштан инде аны. Потому что аның ул исеме юк, но тиздән булыр. Потому что ул ачыла бара, күренә бара кешегә. Безнең артистлар шулай. Сәхнәдә Аниса Сагиева. Pazarından aldım gümüş kaşlı baldağım. Hasan pazarından aldım gümüş kaşlı baldağım. Belki rahat günler bulur belip bunu yoldağım. Belki rahat günler bulur belip bunu yoldağım. Hasan uğramın arı taştığanla şeşmiler açtı. Hasan uğramın arı taştığanla şeşmiler açtı. Dirili yaklarga daraldık da alaştı. Dirili yaklarga daraldık da alaştı. Hasan boylarında yürgen şaplarını sağınırsın. Hasan boylarında yürgen şaplarını sağınırsın. Uf yüreğim kilime yakın uhtuna kabınırsın. Uf yüreğim kilime yakın uhtuna kabınırsın. Uyna dostum garmonunu düşürülen gülerge. Uyna dostum garmonunu düşürülen gülerge. Siz uynan düşürülen hasın sağını silerge. Siz uynan düşürülen hasın sağını silerge. Siz uynan düşürülen hasın sağını silerge. Hasın 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 sağını silerge. Zürafet. Hayırlı kişiler dilep. İkinci jürümün devam etesi kileşlayıp özümüzün yaptaşlarımızın jürü bilen Gülnur Apı Ayzatulova sizlerine hem indi Seyver Şabı Hasancanov kıyına icad etilgen motor jürlarının birisi bilen Gişektin. Derdi babaları aşığında yollar ayırlıdın işinde. Yollar sıvaş sığlap girdin sığlap girdin de işikde. Sığlap girdin sığladın şu indi. Kavuşalamaz iken canına. Sığlap girdin şırılığına yeşil. Künelimi hisler sağında. Sığlap girdin sığladın şu indi. Kavuşalamaz iken canına. Sığlap girdin şırılığına yeşil. Künelimi hisler sağında.
Yanlarımı da bulmazsan da özel Benim hallerimi ne işitler Bu yazmıştır seni yaratsan da Başka bilevlerine işitem Sılap geldin sılladın şu indi Kavuşamazsın canına Sılap geldin şırığına yeşil Gönlümde hisler sağında Yazmışlarıma yazılanı bula Unuturga dilim varsında Yıllar zıgaç diye sılap gider Saçların diye karşıma Sılap geldin sılladın şu indi Kavuşamazsın canına Sılap geldin şırığına yeşil Gönlümde hisler sağında Sılap geldin sılladın şu indi Kavuşamazsın canına Sılap geldin şırığına yeşil Gönlümde hisler sağında Gönlümde hisler sağında Zürefet Anisa Sagiyeva Rahmet Aygül dediğimiz, Anisa dediğimiz İkisine de başı ye, ikisine de atklikatsiya ihtiyaç var, ikisine etsem de, ikisine de. Ana taptım hele. Telefonda sizin gözünüze evet bulsa, bundan o konvertin dışında bu yazılgan. Tılımbayны motorlarga tilevşi Rail Sadrievka. Rahmatullina Najiye Ebiden. 3 noyabr 2014 yıl. İşteki tekst. Rail enim. Ümit istim hıyallangan yüreğine. Gaziz Allah'ım kişiler birsin bileğine. İzgi işler başlagansın. Arıp kalma. Erişirsin muradına, dileğine. 25 oktyabr 2014 yıl Najiye Apan Rahmatullina takdim aslına sızgan 2 nokta. Köp yıllık hizmetini tarihka kirirlik yazmasın alıp barga tırış. 14 yıldan gelgen yollama da kabul barsın Najiye Apan'a. Najiye Apan'ın oğlu bir de gelini bilen 2 isiminde Azat abi, Azat Cevdetmiş. Hani Najiye Apan Kornu'dan, bunda bizim kornular var, bunda bizim Kaya Zıkre, İbrahim Hoa. Hoa, onda her oğluna diyor, bunda jığıla mısın? Vardı başlasan. Big Muraz Kornu вообще bizim arbitede olmayın. Eğlengenler şulay gümür gel. Feyyaz abinin jubileyinde kabinetinde ötkerdik bir jubileyin Feyyaz abinin. Tamamda. Это Feyyaz abinin kabinet. Aktif izalbinem taşkan просто. Şundan Big Murazlar ete, tuğanlar Big Murazları. Abi, isinden mi oğlakta gelgeç, ebetiler eteleri, nanı, 2 ağul arasında şikten kırmayık, sokmaklı bir de basmasın. Sol. 2 ağul arasında şikten kırmayık. Güzel bir yetişti.
Tez bара konserт, sizin jeniştir bilmeyim, bizim uzartışlar bitti. Var. Tek adnara başı Rayaz koytırga teyişi, meni qaretem, qaretsen yana indi. Rayaz, Rizat, bilen hatının da var, kezi ikinci tapılcıya için aylamay. Nindi tileğini, ey, sen bize şunda yoksuluk senin, benim avulda undurtu konsert, hem onu şey, Rafael abla koytırga işleri. Nuşla gelip çıktı, ben kışıya turu geldi. Yarar, men takdim şunday, biz maturity bir yıllık ütkerdik, gül bu uğramı beyremi. Aşı uğramlarda ütkerip gelir indi. Biz inanın, haksıyla kuptuk yakışığına ettirip, 120 kişiler bir yıldı. Erik Garifuliş, kak настроен çıkıp gitedi, şunun kabıza, videonu bir 4 saatke. Anda bizim tamadanı sollamayı, şey dörleydi. Жақын мына жылғалық жылы бір яшибіз деген Ринат Харис'nin сондай шығыры бар. Bir яшибіз, мен бүгін оқырманы. Bu dünyada bir dolap ütüp barış. Artımızdan iştip kala min rahmet de min kargış. Artqa bұрылып қарасаң, нендей қалами рахат. Қышқырып әйткен қарғыштан қиммет. Пышылдап әйткен рахмет. Рахмет, рахмет, рахмет деп. Башқұртстан скульптура жасадып етемді. Кеше менің kişi bilen, kişi gelse, çıka koşa deyip dedi bulmayalı. Çıka gile, dedi. Bu kişisine karab. Peşe bu skulpturlar bilen ben saat işe kadar oturdum. Nide yüzüme koydular bunlar. Bunlar indi şok bular. Kişi şöyle yaşıyor diyen bular indi. Bilmene kişi biriyiz, aşağımızda indi, sindiyse biz oturabız. Havlu kız bular, havlu maktiler. Başlasan, düzen şey yaşıyor. Anda, bana spektakl yaptırıyoruz. İki tarafta atmaz. Ben tağı bir yarım saat, minimum bir saat çıkar sileteler. Bir kim gitmiyor. Buna oturan da şöyle sileteler. Kulçalar da sileteler. Karşı kızlarım da. Hazır biz şöyle yaparız. Mальчик, девочка, девочка, мальчик. Şuna göre девочка bulsun için ilgine bana boya çıkardım. Mальчик'tansın. Konserti programımızı geldi şunu dedi ki, kişiler de yaptırmak için bu şunu hot. Artistler. Bizden mında hazır. Tege sırası hatun kız tanısın, sırası kızlar bulmasın için. Misaknaya şakrasım kile. Ben Naciyaban'ı isk aldım. Birinci olmayayım opa. İkinci olmayayım birinci okudu şey. Üçüncüden bana ben develi şu uğramdayı. Ben uğrama varam. Biz ağırdan Munç'a kirdik, bir kitapka iste. Munç'a kirip çıktık da ben bir kitapka koygan, avulda iki güne şunu gördüm ben. Munç'dan çıkkaç, devenilerin mesela yılt salıp yatalar. Irak deveniler, mensukla bir işler. Munç'a alıp gitti bizim mensukla bir iş. Jevet abilarga. Ben Naciap abi gördüm, ben Naciap abi dedim. Tamam bizde, anda tabulaş takıp bizden ne deyip. Çıktık da şunday baseyin gibi evreye sakınlar var. Sizde var ya bir tane, Bakşa'da. Sonra 8 formu yoktu, pişmaklı mı? Hem bari iş iznilerde, evinlerde tekinde. Reyfa Bey. Sonra istikrar. Yasap, bir tane yürüyüp, yasalgan ne? Deveni, Irak deveni 2'de de indi. Arkaya, biz, ben ders hazırlığa yaratmıyorum bir. Ben kuturam kaman plastilin benim. Plastilin de albit kire bizge ilyası. Yani vadim kire, bismillah. Ders hazırla. Yok şu kırık bu ay. Deveni indi mi? Anlarsın inmiyorum benim plastilinlerini sen keş alsa, taptasalar. Ben psiklanıp gideyim. Elde şunu ben. Deveni yeteyim. Nindi kişilersin siz. Teki seyte, macamalı. Nindi bağlarsın siz deyip tavuşlanırsınız. Bana deyim mutfulalar üstü deyip file bilen deyim.
bir tavuşları çıkmadığı tulabilen gittiğinde şul katlık tegesi kiletiginde nindi simi yazın siz dedi. Biz imira bilen tutmayıp şimdi plaşilleri sıtkışır. Buna krem liste tarıkan geldi. İlgizerler geldi Hasan Canov. Şevdi, gül ders hazırladı, gül ders hazırladı. Naci yaparak üstüne tıra gören bir uydurayım, Naci şu an gören Nail'e işitsin. Yani bir ara uydurayım, edemedin kontrolünü bilip girek yiyen de yok da etmezse. Mektepte bir var var. Nail'e benim klastaşta, Tuğan'da, bizim avulda böyle şey yıllar peyda buldu. Nail'in turmuş iptesi. Marat, Marat Mamarış'ta biz gütten tanış. Ama çıkış yazarında Marat kültürde işleydi. Hazır medeniyet ministerlerinde işliyor. Bizim tiyatrolar boyunca biz bilgiş, o iştirak etin regional tiyatro. Bugün ben tiyatronu kardiyonu üyüttüm. Tavuşlu indi siz Tegeusi tiyatroda işittiniz, bunda köpçülüğünüz. Marat zorlaganını, şu tavuşlu kabat iştesiniz kilse, kimler barmağanlar var biteli. Tegeusi tiyatroga. Şu bukaş iki zırşını bugün zaldan çakırabız saknaya, bir singdanı çakırdık mindi. Artık çıkıp gittik haberi bırakın. İkincisi, Marat İsemsiz hayırlı kеш hürmetli avuldaşlar, yoktaşlar, tamaşaçılar. Мен инде бик рәхмәтлемен шушы мәдәният министрлыгына килеп кергәнемә, ул да булса Раил Илдаровичның зур тырышлыгы нәтиҗәсендә мин бүгенге көндә Казанда менә шу мәдәният министрлыгында эшләп көн күрәм. Инде аның иҗатына, аның булганына һәр вакытта мин бик сокланам, аның йоклаган вакыты берәр кайчан бар микән ял иткән вакыты дим. Ул кайчан карама юлда, кайчан карама сәхнәдә, кешеләр белән аралаша, мәдәният министрлыгындагы советта, кайчан шалтыратма, шундый җирләрдә ул. Аңа Аллаһ Тәгалә гомерен бирсен, сәламәтлеген бирсен, тигез канатыннан аермасын. Менә шушылай халык өчен тырышып, тырмашып эшләгәннең әҗере булсын дип әйтәсем килә. Без бу дөньяда, дуслар, барыбыз да кунакка гына килгән. Менә шушы чираттагы җырыбыз, кунакта булган, шушы кунак булган тормышның мәгънәсен тоеп, бер-берегезгә кирәк булып, бер-беребезне саклап, хөрмәт итеп яшәргә насип булсын. Синнән дә кала бу дөнья. İman olsun canlarda, biz Xudaydan boylab tugel, sallab surib dağlarda. Senden de qala bu dünya, ul menden de qalaşaq. Her birimiz bir gün Xuday qarşısına barashaq. Senden de qala bu dünya, ul menden de qalaşaq.
dünya. Dünyalıkta birbirimizden kadir hürmetinde yaşarken nasip olsun. Hürmetli dostlar. Endi dostlar, bu aralarda mine konsertlar, banketlar bulup, ezrek tavuşqa salqın deydi. Şunday şur ekan. Dostlar, mine men şuşa sahnega chiqqach, tag'in bir jir bo'lagi aytasim kerak. Unda bo'lsa, mine şuşa avulning muhtaram kishisi unda bo'lsa, mening turmush yurtdoshim Noila Ilgizar qizina bag'ishlayman shiratdagi jirni Sen bit menga birgina. Marat Lukmanov, Татарстан Республикасы Казан мәдәният хезмәткәре, Шәйхимән Нур исемендәге премия лауреаты. Рахмат, Марат. Марат ауырып тұра, жерде мен бір курткасын салмады. Екі кіші бірін курткасын салмады. Бірісі Марат Лукманов, екіншісі Рустам Көкіш. Қарымына салды, нормально. Өкіні бойы фотоға шыға керек. Рустамовдан салдырасы келеді менің. Потому что фото бітіп бір тап кетшесің де, все, мәңгілік. Но, нормально. Театрда
Kvartика түштік, бұлдық, ердік, кездік, театр матур біздің Аллаға шығар көз тимесін. Шулай айтып жасадық енді, былтыр ол Россияда, СНГ республика арасында бірінші орын алды шул проект. Осы мақтануға кіре, қазір ішләгеншілер, барлау, бүгін сәхнәлі, бұл сәхнә вақыт әрәметмейміз, ішләгеншілер сіздің де, біздің де көп. Менің енді тегі өзімнің юнәліште, ауылда, мен ауылының шын арасында патриотты, барған жерден ауыл кішілерін жиям, табам, мына қарбы келме, сағат жегірме, түшінен да айтады. Жегірмеші бүгілме, қыдағы біздің мейраманда, дүр турын қалдырылды, бәкім, ал Судунай векілі, Рет ешінде алар қарабашта тұралар, ені білен. Екеден өкке барам Дине, шуа біздің классажар бардым, Калининградқа бардым Вадим, 7 күн тұрды Калининградта, 7 түн Вадим білен. Инди ресторан имсің жаула, ну Вадим білен, спектакльденсің, біздің потом спектакль, ну ура, Вадим кетіп, шул қалды, сіз Восточный Пруссия. Солай, Вадим бізді экскурсияға алып беріп, мен Калининградта мына 2 тапқыр болдым. Бүтін жерден іздейм якындарыны, ауылларыны, ең ауыр вақытлар бір заман 96 жыл Шилебеге бардым, өзі қылда 1 тапқыр. Әр Шилебеде бұлтыр ойнадым 2 тапқыр күнге. Кезіккешсек, мен дәрвешіні Шилебені башқаша аштым өзіме тегі вақытта көрінмей бұслауып. Біздің бала болмай деділер тағы. Шул ауыр вақыт, өзім қош бері тұрған вақытлар. Кем ойлаған сонда Бакиры бар, Имма апа біздің туған дәлі. Кафе, шул вокзал кафесында заведующий деп. Шук бит бұрын. Білсем, кірәміне бет. Но, ұтырам шулай вокзалда шу қалып бұталшық тұрмыш, біттен ватшыны. 2 тапқыр енді мұнда сондай өлім білән не арасын өтті мен өзімше отырам. Қазақ балалар отырар екеуі. Әнелері 90 жылдар, 96 вокзалда ешелер болады. Вокзалда пұшмақта ешелер. Арасында өнен арасында кішілер баға әйбір алып берелер, ошаталар. Сонда әнес отырар, сонда битараф. Мені Мәскеге Дәвәни білен бардым енді, қызларым да болғаш, абайлар болғаш. Аляпа білен Әмвар абай, Вадим білен Салаватны білен келіп түшті Мәскеуде. Біз бір атына бірге болдық. Мені Мазариға алып бардыла 1 тапқыр. Салават оқи білен енді Ленин деген сөздерін енді олдық мәктепте оқи. Бізден Вадим білен әттірені Ленин деген сөздеріні. Мазарилік зұр қарқылар білен жазылған. Сонда құмға кірдік, мороженое жасатты, бейсболкалар алдылар, көріп, әр бейсболка уақытта. Сондай темір жол алдылар, Әнвар абайлар. Темір жол. Ол бір қимет тұра. Алар анда ойыншыққа ақша жәлемелер ел жұртта. Мен ол темір жолынан да аларға барып ойнедігім. Ресторан деген завайтесін алып по кругу жүрей. Сол қызыққан еменді, менде болман ойыншық. Қарым тегінде сатуда жоқ Қытайыныкі бар. Бардым, мақша бар, жедім да, сатып алдым да, сошы балаларға бөлен еттім. Алар білен бірге шында едемде тіздім аны. Менің де шында білмей ала тілесе, менің де мәтен бала бола, емен шындай. Шында қалдырдым. Өзім шындай, өз ғымырымда 1 тапқыр шығыр жазым. 1 тапқыр түгілі. Мен өзіме деге кіші алдымда, ұялмыша менің де шығыр жазған бар деп, әктірлік ішін сені тұрған 4 көпілік шығыр бар менің. Мына бүгін қар оқимын, бүгін бетімді бейік әдебіміз, ауылдашымыз, шындай хайкел ашқан күні, ана мағышлан туғанымыз. Шилебе вокзалларында отырам, қарап, ойлап. Қиялда болған мұңларыны жырларға салып мұңлап. Yazмыл сілтті уралларға, таулар, сулар кешірі, тағы бір қатинандым мен хақиқатының кішіне. Оренбурыны, Шилебіні жырлардан біләйдім,
Jırlarda bulgan tebekini önümde gelip güldüm. Şilebi vokzallarında oturam poyez ketip. Bu talşık tırmış yolların hıyallarımda sütüp. Süttüm. Şurada süttüm şekilde buldum. Süttüm şekilde duyuldu. Hayır. Bunu Murat'ka bir gelesi yapayım şimdi. Rahmat. Rahil. Sana bugün rahmet etmişe qaytып кетіп болмайды. Bugün шул хәлле менә бала чакны, мәктәп елларын барсында искә алып, җылаттың да, килдердең дә син. Бүтән классташларыбызны искә алып, рәхмәт сиңа. Моның өчен айрым рәхмәт, рухлары шат булып, гүрләре якты булып, каберләре нурлы булып, ыҗмак ишекләре һәр вакыт ачык булсын Наҗия апабызның. Biz alарға шул хәтле рәхмәтле. Biz аны бер кашан да онытмыйбыз. Сагынабыз, юксынабыз Наҗия апаны. Әти булсын да әйтеп китим инде. Әти шылтырата берсен дә, кызым мин өйне сатам ди. И әти, минем аннан эшей бер аласым бар, мен әйтәм. Нәрсә ул ди? Бигәндә кия торган читегем, учительница моя дигән, первая моя дигән Наҗия апа белән төшкән фотографиям. И әниемә 40 яшьлеккә биргән бер вазым кирәк миңа анда дидем. Менә шул вакытта да минем йөрәгемдә Наҗия апай. Ыҗмак ишекләре ачык булып, безгә хәйр дәгъва булсын. Рәхмәт. Рәисеңә аерым рәхмәт. Безне шулай барлап, бергәләп, безнең классны шулай җыйнап торганың өчен мең рәхмәт сиңа. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә, саклавында, яклавында гомер буе рәхәт күреп яшәгез. Нашты моны? Нашты юк шул. Наҗия, рәхмәт әйдә. Рәхмәт, брат, рәхмәт. Шуңгы трамда. Наҗия Фаруковна, безнең алда ике Наҗия Фаруковна бар. Наҗия Фаруковна бу безнең классташ. Ул килгән монда мире хәйкәләшкәндә. Ярар, менә әйттек, шул мәктәптәге бүтән укытучыларны сагындыра. Ул мәктәп сагындыра. Белмим, мин шул мәктәпкә июль башында, июль ахырында инде шугар барасы килә башлады. Анан туядым инде бу сәнәдә. Арттарда тизрәк каникулга дип. Күн сайын барасы килә бар мәктәп, үлисенә кадәр сәт. Белмим. Ярар, монда Эльмира минем хатын утыра инде. Сәт нәрсәгә әйттең дип булмаса. Үзем беләм, мен бит дәрестә һаман бит укытучы. Benim gastrolga barıp kaytıldı, kanikulla şıkkan şekilde. Rahat benim için. Okutuşu ben yaşayalım, ziraat ne tügül. Yaramazı silemem de, hazır. Ben bunda kitap otura. Onlar silemem. En birinci İrengen şiirini bilezdirin benim. Silerim onu hiç tapkır. Bu tezide silim. Dinar abi bilen Nail apa kulüpte kine kurseteler. O vakta kombaynder işlemeyenler mindalar, nişiktir uygulamın. Yaşlar hele, 72. yıl mı bu, 71. yıl mı? Winnie Pooh multfilmin kulüpte kırdık biz kardeşim. İkinci gün Disat'ta, 2 günden sonra liste kalan. Pitça, Alyosha, Mikhailovlar, takim, Şiğır Siviller, teki multfilmda gını. Пятачок-ны. Анда ведь. Куда идем? Мы с пятачком. Большой секрет. Пятачок я. Шарик есть? Есть. Принеси. Ты синды. Юк ты. Малар сразу мына шоу шагайлендіргенді. Менің бірінші үйленген шиыршу. Шоу тілінде. Стакая бір пятачок. Пизик секрет пятачок мен. Шарик пур. Изеги. Все. Сахнада будущая звезда, лауреат созвездия Милана Кильдюшова. Он? Azam
Tamam. Молодец. Милана Гильдюшова. Милана. Набис. Bien. Evet. Hani sizin daha olsun işte bir ben şöyle başladılar. Gördün mü? Молодец. Молодец. Так держать. Тылымбай халkı, püskü bükenler aşı olmasınlar. Kimler Tılımbaylar bilen yaşaylar bileler. Benim bitimde İlmir kilim bulup çıkan. Ondan şoktı. Alayını Tılımbay eğlengenler. Köselekleri bilen de Tılımbaylar bilen yaşay başlarlar. Bizi kalık ol biten türlü. Ben size yetem, onun plusları çok aldık küp. Onun kaprizleri da küp. Ну, как бы ты мыльный пузырь şekilde. Biraz ne olsun kaprizler biraz. Buşka, обижаться etti, gerekmen. Yorumdayım da o. Şimdi oturup gitsen, oturup bir söyleşsen mi? Bütünüsü, Rus, Murat. Hani zalda oturan Haydar Nafikov. Haydar Sabirjanoviç. Sanki vakitte biz onunla bir nağışlıyız. Вообще Haydar молодец, biz geçteşler. Sabirjan abinin Tılınbay bugünleri girip barabız tiyatrodan mektepke. El avulga gitmeyen avulga bir kilometre yarım var. El bu aşağılığındağına biz. Уже Tılınbay başlandı. Çünkü bazıga yazıp koygan лыжные базы имени Sabirjana Nafikова. Приятно, приятно. Bizim için. Дорогой история. Именно шулай, барған жерде де ол біздікілер, бұлар көтересі келе, зұғлысы келе, барлысы келе. Айдардың аның селеуі де ішін Тылымбайша. Бар сонда милизмлар бізге гына қаз. Біздің ауыл, оны физер айтады, Тылымбайша дейді. Тылымбайша селеділер дейді. Бұл қызлар, қарай дейді, таланты қызлар деп артта бастырас физер білен. Біздің қызларында спектакль ойнағанда. Қарай дейді, Тылымбайша селелерінде дейді. Біздің сеу. Қына біз енді жұмшақ айтамыз. Теге барып шынды қата айтушылар, нық айтушылар, әдәби сөйлеушілер бар. Мұнда сөйлесең де түрісті өлімді де. Мен қазір алай маташмайым. Теге шулай қылынып сөйлей башасаң, теге яқларда шықым дейлер. İşte мишарағында. Қылынасың деген шекілді. Нешік бар шулай сөйлерге? Нешік біз білімді. Тылымбайлар особый, мақтанырлық bir ауыл юканды, 16 спорт мастершік. Советского Союза. Мезде сөйлеген бар. Азат Марат Азатович, министрдің қазір главамыздың. Гельмуддинов, Госдумада, өмірлегенде қар Госдумада отыра. Кіленші ауылына, неден? Кіленшінің Коматамақ районы. Кіленшіден. Шундан барам сөйлеп барам енді мақтана бәліміда бұл біздің парклар юк. Или ясадық ма? Ясығына башадық ма? Біздің 16 майстер спорты, это не заливай, не заливай. Біз мұнда шығай келеміз. Как заливай? Советского Союза мұды. Советского Союза. Кетейін деді. Сен бағыңыз мұны, шаңғы ярышында майстерін алыр үшін 250 миллионлық Советтар Союзында, Қазақта, Өзбекта, Украинда, Грузинда бүтін шама. Сен де кірет еш ұнның арасына. Я болмаса 6 кіші арасына. Bu bilindi düzür. Buna Reştabı, Krasnogorski lыжня деген бар. Ол сонда ғасырын өттеген кіші. Әкмеге бірсін бей, қалған 16-сына, 15-іне ашанам дей. Мен еттім едем, Sabirjan Nafikov. Білмейм дей. Көп мөйден білмейсің, ашан тұрғанда. Обидно даже. Как білмейсің? Университетта едем оқытты ғымыр бойы. Мына едем мен университетта оқыдым. Sabirjan баянда сразу лыжня, парикурки да жасатады. Ана житлыфлар, нелер енді ол вақытта мен де университетте оқымадым бетті. Мен пединститутта оқыдым дейді. Мәтеберар, Мәшбұт Абы Измайлов. Ол сіздің ауыл кімі? Мәтем әлде живой. Барып келген может. Все, қалған 15-ін қабыл етем дейді. Мына шулай. Біздің Тырыш ауыл. Мында Ильфруз Абы ұтыра Фалашка біне мұнда дірелі. Валяпамында. Бұдыға болып барсын. Вашуға бұға. Захаровқа. Барабызды Ильфруз Абы енді, мен нарда грузчик.
Ете. Қайтамыз де, бармайыз, тренироваться етмейміз. Бұл дейінде дәріс қазіресі бар. Өзіміздер кештетіміне кетеміз орекқа, қыршанға. Аха, шаңыра барам де, машып келіп шыға. Аж барам, Володя, бұтыныз есек қана. Бір кімде тренировка бармайым де. Енді конкуренция, әрленіп, мені біраз задевать сәлер, сен жан дейсің, мұн дейсәлер. Ты что? Талбар көшіліп бұла. Мен теге сахнаны шыққаш мақталағанларыңыз үшін рахмет. Мен бұлардың барысына аванс етіп қабыл етем. Әлі ол сіз мақтағандар мұнда қала барса да, қайткаш әлі шошып бүтін мақтағандарыны Елмира бір мақтап қойса, ол уже действительно сіздің дей мақтағандар дұрыс деп кеп шығайын. Рахмет, мына мұнда келсіне баудыра. Мен бұл бейті түгілмет бүгін. Ғабдылхан абай Шақай Ахметовның біздің туғаныбыз, ауылдашыбыз, биік кішібіз, Қымар Тынымбайскінің еске алу. Әлі біз олардың еске алашақпыз. Нұрғали Хасановны, Ақмар Қазіретіні, Ғабдылхан абайны, мына бүтін оқытушыларыны, Ғариф Шаншакевич, Натан Георгийлар, Ажи апалар, Жәудат абайлар, мына екі оқытушылар коллективі. Әлі бүтірісін. 16 секундный сән болсақ, Бұшуай сәштік, Лилия білән, поварлар заняты бикаты, ертеге біздің, Ләйсән ауыры, поварлар заняты мензелелер. Біз ғайыттарсы 16-сы мы сән болсақ, шушы біздің ниет, біз нәрсе ниетті біз аны тұрмышқа ашып барабыз. Аллах тіләсе тамақта, анда біздің бір кезістер тілеп кіші жылы бәшті. Өткерге есеп, шушы ғайыт бәйрәмін шында. Енді мәселесі еске алу болауы. Менің бүгін юбилей түгел, қам өзі тұрындаған сегіз демәгіз. Біздің бір артист қалды, аны шығарғанша, менің бір 10 минут вақыт қызын алам. Шығыр оқырмын, мәсәген селеді мен. Әлі бүгін Азат абыға селеді, Азат абы селеді. Бүгін ішкен жоқ еге. Біз бет, менің әтенің әте әйттенді. Бұзан білен бек алайық, әлі ашылып кетіп селесін рақыш әту білейік. Ол мен әйтті, Koyalsam bir tırmışlığın koyaldı. Anladık, tiyatroda. Şu tırmışlığını koyduk. Aha. İtalyan'da oynadı. İtalyan yaralı garmındayken birisini koydum. Tetişe'ye varıp, Engaman Namayev'nin avlunda, rayonunda koyup. Yarar, niyetler geçin, tırmış kaşadı kendin. Tırmış yürü, Fatima deyip koyduk bize. O spektakl bizim grandiozlu. Ойлай біз енді нешек туған абайты, мұна біздің әңгілер шулай кескендер. Герой Сания Николаева шулай шундай келтелер арқасында мен алғанды менді мұнда келте бетінде, келте 47 жылда. Бұл 44 жылда Мерсей әмір келе бізге, мұнда ауылға тұра, 2 тапқы келіп кете ол. Яза Фатима апа өзін-өз ойнаған тұрмышыны спектаклінде. Радиодан уже Камал театрыны, Басыр жыры, мұна мұнда Сағит абайының әтесі, Фәни апа білән Мансур абай, орден Ленина, Басыр өлмей, Басыр қайта, дегенде әңді геройны шылай керек. Қадымдар бойынша драматургия менен мұнда драматург отырап, өтірге сағыну бұрға тейіш, сағышты жыр бұрға тейіш. Фатима апа өзін-өз ойы бетінде мұнда Тылымбай театры, өзіше коллектив, тұрмыш жырмыны. Шаулабы шәңгірлі білсе, Ағиділ камышлары, Ағиділ камышы түгел, Фатима арышлар, анда легендар жыр бар, анда жырлар көп, масыл. Анда шындай сцена бар, аралар, арып жығылалар. Ол неде де бар. Мен көрдім де, ифрат көпіні көрдім. Зәңгәр көкіні яшыл шерем, зәңгәр көк кезін. Күндіз қияш, түнлі айыны көрдім. Тәлгәш, йылдыз тізімін. Қаппастымнан кең ұрамға шықтым. Yol boyunda üçgen Kafkasından kıvranma çıktım. Afaklarga gitken yol gördüm. Yol boyunda kıngıravlı şeşke. Şu şeşkemi takıp girdim. Min gördüm de ifrat köküne gördüm. Bürek birip kina karadım. Bizning yaşlık. Karayım gitti. Bu oldum hazır.
Мен өзім ойлайм Фатима апаны, өзім кеттім Күрдімге әңгіме тапай, онда бір фраза бар шындай. Екі фраза менің қағылышты. Бөттіге бригадирлар ертең келіп, бригадирлар тұрма-тұрмаларға ұятты деп әйтейінді. Арғанлар бетінде, басап тұра алмайлар, халық ара, 15 яшы балалар. Бұл бит кошмар. Сонда Фатима апа бүгін аздау селен мемін өттісі. Мына Венера апа отырамында. Тегінде өзі ойны бетінде ол. Тегінде спектакльде бізде бар ол спектакль, бізде Гүлзада ойлата. Бір сен тұрғызып бастырады, тегісін тұрғызам дегенде құсы кетіп ауа. Мұнда Фатима апа екен. Хасенжан тұр. Тұр Хасенжан. Тегісін есімдері білен прямо. Уникальный тарих менің ішімде. Керек бүт солай. Шекерге келгенде мен теге түрлі бе, мына келсен апамға бағыштап шекер жазғаны. Теге тұрмаймын, теге аяғына ерегімнің ұшқа қысып кірмегенсің. Ендігіне ешіктен ашмағансың деп. Рахмат. Менің бүті жерде оқим, особенно Башкирияға барғаш. Андар сыны куплет, екі республиканы бірләштіре тұрған сондай сөздер бар. Башкирияда не относится. Теге бір халық, бір милләт, дин бір, но қайбір сөздер шолай шағыла, дұрыс етілмей. Міне алдына қаумығы дейлер. Біз бетін дейсенбіз. Сауымыз қызамды. Анда түрлі шындай бірлер. Бұл Разил Исмағилич меңа бағышлап шекер жазғаны. Менің программанансың, сіз әлі мені білмейсіз дегеннен. Сіз әлі мені білмейсіз. Мен өзім гіне білем. Кіші кіргенде елейм мен, кіші еласа келем. Сіз әлі мені білмейсіз. Білмей қәтті таш қазан. Бик көплерге көп нәрсені білмей яшарға yazған. Сіз әлі мені білмейсіз. Әмин сіздеріні білем. Бұ сәкне менің yazmışım. Мен шунда туам, үлем. Сіз әлі мені білмейсіз. Мен сіздің үшін яшим. İcatım bilen sırtam min, milletimnin göz yaşın. Siz hele meni bilmeysiz. Canım uy bilen tulgan. Tek biligiz bu dünyada her Tatar, Başkırt mena tuğan bit. Biz yine programın 2 saat bара артығы білән сізді ялықтырмас үшін біз әніқар бітіреміз. Сіз арғансыздар. Әлі нәрселер сезік келді, сондай ішлер ішледік. Жамағат бір просьба барыңызда да телефоннан теге өзімде қайбір қатты тікілер тыңнан бітіріп бұл ускорение қоясың. Мені де тыңнан бітіремелер деймін деп қойсынлар ең теге полтораға екеге қойса менің тоғы совсем зағип шығайын да. Полтораға әлі аңлашыларға может. Көп тәсіленді. Түрлі әйбірлер сеген біраз қой вақытта кетіріп еліштірелерді. Үйжен шул түкші шулай екен деп ойлап қоясың. Мен өзім теге бұл кіші тұрда бір ала ойламағаш. Үйжен шул кіші шулай екен. Үйжен шул кішінің өмірінде шулай екен. Үйжен біз шул бір мектепте оқыған бәнделер, бір оқытушылар оқытқан кішілер, бір қидан, мектеп қиынан су ішәдірейді. Бір қазірінде бір трубадан ішеміз. Шул кішілер шулай шундай фикір етер екен. Анарсын ойсыңда енді. Жоқтыр енді. Наверное, может быть, теге міне сен көбірек шығып бересің, дүния көріп бересің. Сен рахат, сен солай, сен бұлай. Андай айтылар енді. Дәулет ақшасына үйрейсің, дәулет ақшасына ішлейсің, дәулет ақшасына алай етесің. Дәулет ақшасына. Сол дәулет театрының директоры мен. Өзім ойлап шығарған театрны дәулет театры еттірдік. Мен бүтін театр директор арасында бірден бір кіші Татарстанда өзім ойлап шығарған іш, өзімнің
en kızık bulgan işini özümün yaratkan işe indirip özümün kresloga eğlendirgen kişi. Bir kreslo satıp almagan, bir kimde barıp sıramagan, men şunda назначение güzel deyip şunu tutturgan, şunda oturup, şunda artistler bile birleşip kılıyım men, потому что özüm artist. Шығып кетеміз любой әнетміші жадурда 40 мың раз ісім ол Өзбекстан мы, Қазақстан мы, дала мол, буран мол. Нендігіне қаяғына барға бірге өзім тәрбиелейім. Өзім малға тәрбиеле жетмейіндір. Өзім яндағы бүтесін тәрбиелеге тырышам. Өзімді тәрбиелейім. Аларға қарап. Потому что келетіні тәрбиелейім өзімді. Ең тәртіпсіз кіші менің тұрмышта. Ол мен. Бір, мен кеше біз нейлі болдық, Исмаил Хазірет білән мені Қызыл каналына шақырдылар. Үшінші күн. Мен білмей кім менің оппонент бола. Мен едім, сіз бітті роликлажы уразаны сөккен деп мында бітін мен язалар. Өзіңіз адаттан бұл, уразан бұды әкеттілер деп язалар. Тек алалар да, кесегіне дальше нәрсе селегенді қоймайлар. Мына шұрым мен қалқын башайдан тәрізді. Мен ана даже селемейді. Алай бұлай, мәгінесін. Келіп көрдім Исмаил Хазірет, Беккинин. Менің оппонент. Бір сағат бойы біз аның білән должны спорить. Мен бірінші тапқыр ешол алып бару жете. Райла бай. Сіз білесің бі? Мен сіздің театра келіп келаңдар. Ну, мен келмеген бейт. Yok, мен сізге баши қызық. Сіз біздің ауылда герой. Өтесін қоянсың. Мен Балташ районы Күшкет баш ауылынан. Сіздің Милеуша апа еттігіз. Сіздің көрсетіра, ол біздің ауылдыкі Милеуша Имаденова. Сіз біздің ауылға келіп, бүтін ауылын жиып, Милеуша біздің көрші болған көре, сіздің ауыл бүгін төлеусіз, сізге бөлек етіп, спектакль көрсетіп кеттігіз едігімді. Шоға мен ұттым да мен, шаңмен. Талынбай, мен Ғамар Ғабдел Қалабай алған меніңді, кличке, Ғамар Талынбайский. Наразбашский түгіл, Ивашевский түгіл, Талынбайский. Әшеген туған ауылын зұрлар үшін, ол заманда модны болған, шолай алырға тағы бір қат. Ана башыға біз Хайкел яшайсын, Хайкел яшарға тиіш, Хайкел бізді шолай біздің келешекке, бүгін мәктеп балалар бәшәй керек. Сіздің біләші бесполезны, менің біләші бесполезны. Шында Беккинин, Исмаил Хазірет Беккин етті. Бір Хазірет еткенде, әгер де кіші ғынақыларының есі болса, әгер де менің ғынақыларымның есі болса, сіз меңа іш шақырмайғын келмесіңіз. Күзан кедіргіз. Әгер де қар бір ғынақының есі болса, кішілер бір-бірсе өмірде оралыш алмайлар. Біз тұншығы білеміз бұл дүнияға. Но ғынақылы дүния бірінші болмайды. Хаталы, хата ішілер керек. Баштан. Мені мұнда артта кетіп тұра Талынбайны өршеткен, Талынбайны зұрлаған, шеттен келіп Талынбайға 2 бала атасы болып Ильфир Салтанов қаршалай. Татарстан Республикасының атқазаған артисті. Бұға театрға айдап барушы артисті Ильфир Салтанов. Xayrlı kişiler, bir zor rahmet. Hattağızga tanışırlarının bir sayıdağız bergeleşip Qayınları ayağ iken, süyü bilen tuluşaq iken, qayınlardan yoxdu muğdama. Qayınları ayağ iken, süyü bilen tuluşaq iken, qayınlardan yoxdu muğdama. Bu bir bəxtini, izlə bəxtini. Yok yıklama, yigit yıklama. Bu
yok yıklama, yigit yıklama. Yigit yana kızığa güz atıp, sandıgaçlar kala uzatıp, yıldızlardan inecek sibeler. Yigit yana kızığa güz atıp, sandıgaçlar kala uzatıp, yıldızlardan inecek sibeler. Kavuşalar parlar, kavuşalar yarlar. Yok bağırım, yok bitmesine gene. Kavuşalar parlar, kavuşalar yarlar. Yok bağırım, yok bitmesine gene. Kuşçulığınız indi biraz. Sözlerin barınızda bilesizdir mi? Bəxtini uzub gidermi? Bizge bəxt berib gidermi? Koyunlardan sıra koyunlar. Bəxtini uzub gidermi? Bizge bəxt berib gidermi? Koyunlardan sıra koyunlar. Güngelimden gürgen yavlayalmaz bir gün. İsimlerini koyup yazılgan. Güngelimden gürgen yavlayalmaz bir gün. İsimlerini koyup yazılgan. Бик зур рахмет. Һәм дә инде киләсе җыр шулай ук һәммәгезгә дә таныш. Сандугачлар капкада. Sandugaçımı ışırdım, bılbıldı kalmam inedi. Sin tanıtsan, anlattırırsın, bin tanıt almam inedi. Bin tanıt almam inedi. Sandugaçlar kapkada, kanatlar kapkada. Bağırgeyim, bin tanıtmam, sin tanıtkan çapkada. Bağırgeyim, bin tanıtmam, sin tanıtkan çapkada. Sandugaçның balaları sayrıyalmay şitelek eder. Kara kaşım, karalığaşım, kırşalmıymız nişik eder. Kırşalmıymız nişik eder. Bir gelip sandugaçlar kapkada, kanatları daktada. Bağırgeyim, bin tanıtmam, unutkan çapkada. Bağırgeyim, bin unutmam, sin unutkan çapkada. Sandugaç balası bulsam, kökte ışar idim min. Senin sevmesini bilesem, kökten üller idim min. Kökte
üler idim min. Sandıgaçlar kapkada, kanatları tapkada, Bəğirgeyim, min anıdımam, sin anıtka çaktada. Bəğirgeyim, min anıdımam, sin anıtka çaktada. Баянистлары үкмеш шунда рахаттанып, янда басып тұрсалар еміна. Өзім де ойны білмеймін. Eydeğiz birgelep. Sandıgaçlar kapkada, kanatları tapkada. Bəğirgeyim, min anıdımam, sin anıtka çaktada. Bəğirgeyim, min anıdımam, sin anıtka çaktada. Bəğirgeyim, min anıdımam, sin anıtka çaktada. Big zor rahmet. Arayla bu da şekli koyundu. Big zor rahmet. Sen bitirsene kalmaya sakla dese şimdi. Al kuşaba. İlfi. Ama bir kalık işitme geldim iyileşimizin. Hemen kutu. İkilem lazım bildim. Микән, жырлаумен микән. Бар бит синең. Син бит бик сомнительный кеше, син дотошный кеше, җиренә җиткереп эшли торган кеше. О, бит супер. Не, менә давай хәтим да бас. Менә бу җигит кастинг үткәрдек Уфада. Мин кастингта яңа үткәрдем, 9 килделәр алар. Калдылар эшеме икән. Даже шараплар киттеләр, Рамилләр. Райла бу башкортлардан әйтәсең дип. Бір ұлт шеп-шеп gitti. Алардан да бишер олар. Міне кушнарым да алардың бақай, бабыл менен байталы. Көрші қазір мәзәк сөйлеймін сізге. Әңгімабайға дұға болып барсара ойлабай, Әңгімабайев. Көрші ауылдан Бақайдан Сәби апа хатыны. Ол сиятте жүрген, ол бетінде. Хатын алдым Бақайдан, 2 көз ағайған деп деген. Ол қаман savan girişi, bir kürgüzlü, yumart iş, mezekşen kişi mi dindi? Anlamabayım. Biz bunda niye yasadık programı? Yaralı garmon degen, İtalyan degen, şiir okurum indi. İtalyan garmon turunda. Girip düştü, Ferdali Ahmetov. 2 kişi bunda buldu, bunda çıkışta yasadı. Ben çakırmam da, ben de işittim diye, okşaştırıya raşit yasabilendim. Ben anlatıyordum yine biraz, ben fena bir şey ketkendim, akşalar yok bunda. Bu yermedemizi biz de probayım Türkiye. Yarar verdim ya, yol çıkabilsek sonunda diyen buldu. Yarar. Bu miyat küp evlilerse yani ama bir turunda. O yüz iş mi? Murat Deşer mi bitti? Küpten dedi. Yani ama bir kaman deş o şiir tıptı diyordu. Şimdi ülerine bir 5-6 yıl kalganı dedi. Vardım bunun yanına Daşı'ga. Seviye bayır üstünde estel hazırlayıp, munça yakıp. Ben de alıp gelgene böyle koydum diye. Ah, ömür boyu malalis buldun, uyaktan diye edeyim. Biraz jibarıp koydu da, dişiksin haller. Anlama boyu. Kartayıldı. Legal gayamız. Yaşka tabatı gör. Neşik selametli bir şey. Bana dişik getirgensin ya. Teki seviye babamın bilen yine şey turgan işler. Hazır muçağına kaldı dedi beti. Harmisi dedi. Şu kandık mı destin işte öyle. Engin abi. Yo. Anın kanavı seviye babamın kılsayı muçağına dedi beti. Yani alar seviye babamın bir bulayımdan. Şimdi Engin abinin de bana şekilde almayın. Kendi tükeceğinde dedi. Bu o şey Gafarov, Fidai Gafarov bize turgan jur. Anıkı bu bilen bunda bugün avulda kayıttı. Kız, evet, Ravil abi, Rüstem abi, İrek, Azat abi, Aydar, Salavat, Murat,
Bunda kaytuşular değil mi araba? Bunda şaktı yerine barsanıp gitsem gitti kimde görmeyeyim gitmendim. Hacı apa geldi. Bana bu Gülgün apa gitti уже. Kaytuşular işte bu üz yağıma kaytsam diye batala. Bana biz şimdi bunda üz yağısta. Yağıma kaytsam şiirge yatıp tığlar idim ülen üskeni tığlar idim şalgın taşların kişke jılı jiller iskeni tığlar idim şalgın taşların kişke jılı jiller iskeni üz yağıma kaytsam şiirge yatıp tığlar idim şişme suların tığlar idim kızlar jırlaganın yigitlerinin darmınmınarı tığlar idim kızlar jırlaganın yigitlerinin darmınmınarı üz yağıma kaytsam yalan ayak izler idim dövge yolumunu iniş boyuna dağı tepkelerini dövge aşık bolgan kızımını Papka başım şıkkat yollarımını Evge aşık olgan kızımını Evge aşık olgan kızımını Evge aşık olgan Tataristan Respublikası'nın kadın artisti İlfir Sultanov. Bir sürü rahmet. İlfir İlyasova. Evet, konser başlıyor. Bitti. Kolay tagaylar için bunda bugün İlfir Gataulina premier yasadı mektepte. Üzere gitmegende benim brat Salavat Rahmatullin'in ömür boyu bir zavodda начальник bulup da gitsekta neçe yıllar, diste yıllar işlegeç. Ben bargaç Нижегамская көтередірейім. Менің брат мында мәдем сіздің начальник. Деп, химия отыра. Шынный. Салават Рахматуллин кішілері сіледі анда. Тұлымбайның Алмақай да бар. Бүтін жері бар. Мәриям сіледі ме? Мәриям сілесің ме? Есіңде ме? Сілемейсің ме? Не помнишь? Поможешь, давай? Haydi kim? Unutma bulsan? Eli yok mu? No yarar o zaman. Bunda bizde kavaktaşı sözlerini tabi çıkmış.
Салават Рахматуллин. Негеш, тағы бір Салават Рахматуллин бар. Сен шықпайсың ба енді? Сақпай. Шығасың? Молодец. Давай. Конечно. Но сен интернатсыға бергеншік мектепте оқыдың. Давай. Нәзік кинофонда білесің. Ona бұза. Атфон можешь ма или? Давай. Залда отырушы Салават Әнварұлы Рахматуллиннің шиғырын оқиын. Таңнар атқан шақта тұлымбайда, ал нұрларға түріне алмақай. Шул таңнарда сабан батырларын қырға ұзатып қала тұлымбай. Қыр ішлері біткеш, сабан туйы, іш біткештін яры ойнарға. Ауылыбызның күреш батырлары теке ала сабан туйларда. Нарат урманында құшлар сайры, ұлы күлде yüze аққышлар. Толымбайның сәхне батырларын her şehirde küte alkışlar. Gün yaktısın jirge sibe kıyaş, stadionda şovlu janatar. Yarışlarda sportçı batırları Tulumbayның danın яңғырата. Kışlarında yabalaklar yağış, халық bizde yürü şаңғыda. Oğlubuzның şаңғы батырларын bilmevşi yok idi rayonda. Şefeklerini kıyaş kızartқанда, ufuklarda yüze mыңлы köy. Usta гармун батырлары белән мақтанала bizde her bir öy. Tün җиттеме, утка күмелеп балкый, Улы шәһәр сыман Толымбай. Мәчет манарасы яшел утта, Ерактан ук күренә алтын ай. Көн артыннан айлар уза торыр, Йөгерек сулар сыман ашыгып, Үсә яңа буын батырлары, Толымбайның данын арттырып. Молодец. Молодец. Мен музыкальный сессиясы сняли. Мен спектакльда arkadaşlar günlerge Патаптар театрда әзірлегенім. Ал күйге ұмтылған. Пакеттар шынды кішкенегіне. Мына жолай бүгін премьера болды. Біздің сахнадан бітен кіші онда ешті ол зор. Әмен Салават Рахматуллинді кешіп бір өлеғанайым бұл вақыттәлі. Білем шекерлер язай екен, кішкенеден язайды. Газет шығарадыр кішкенеден наган деген. Бұйыл бетінде бик каты мол қар, буранлар болды. Біздің бала шағын қатырлатып. Мен шушы Тұлбазы районынан, Әуірғазы районы, Тұлбазы районы. Салават Рахматуллин деген Башқұртстан мәрхум енді қазір шағиры yazgan şiir. O avul bilen böyle men şunu okuyayım. Ondan sonra tükenmez. Kışlı iskeççiliğiz karlarını, bu yılgılarını. Nişik kiregenlerigizini. Nişik jirge mul, ırıp kırıp gittiler alar. Bu yılgı açlıkka, bu yılgı ikmekke nigiz salım. Kış. Buranlar şağı, bugün tağı, dvorniklar irtük тұрғанlar, қала уранларын күртлер басқан, түні ұйы шашты буранlar. Эй, қаладағы буран мұны, ауылда олыңшын буранdır. Мен яшаған yurtның қарын, бүгін иртен кімдер кіре тұрғанdır. Şunda tutum, üstüm, uya kırdım, şeştim vurdum, avsa tiredim.
bişmetimni şitenler gelip, tamlar sayın karlar kiredim. Hazır indi min halada küpten, kabul buldu kadın tilegen, ütüp bir şalgı siltegen yok, kış ütüp yok karlar kiregen. Hala uramların kırklar baskan, tüne boyu şaştı buranlar. Kaladaki buran mı? Avulda avul, inkşin buranlar. Avulum da irtik uyangandır. Avulda benim giregim. Salı batıp, zatlı şakar tunun, trotuardan karlar kiredim. Barışlar rahmet et. Katışılar, konaklarga kimdir söz verilmeyen olsa, üzüm turuna köprek silengen olsa. Demek ben sizden başka elle kim tügül, benim dost Aydar, biz şimdi aralaşabız. Alimov bilen elle kim tügül biz, emme kim tügül biz diyen. Eğer şu verge jayı çıksa mini, pожалуйста, bizdenkilerden uzup gidiniz. Mini de olmasam da hatun çıkarıp verir. Min jergen batinkalarını, şularını giyip benim ütkel yollarını ütteyiz. Ey şapakilarını. Şulay bilemeyin. Kişinin süper aldığından sen oyla. Şunun ayı şapa giyin, iteğin giyip seni ütenesin bunu ütkel yollarını. Milgine tuğul, humüme. Kaysı kızayın ki sokmaklarda yermegen, nindigine dayılarıya varmağın kayağına bulmağın. Men şunu diyeyim. Benim şimdi bir kimge karata birinin değil. Nefret de yok, üç de yok. Men al üçler bile yaşayan olsam, men elle kaçan şiirle avurup, evet, ellerin yıldızlanıp gitip, ellerin işlep bitken bulayım indi. Men sizden arada avulda yaşap yatam, jeye verim koya vakitte. İşirip baratırgan binaların maturlap, şunday, tağı nedir ihlas kömülden nerse işte bulatılmayışın işlerge deyip, yolum mu, suğum mu, ziratım mı, birge nişik tağı bultur bulu deyip, yaşıp yaşam tapatamıştı bilem. Bir günni, şuşunda beni şınazamını götürüp, iltirge kişiler bulga deyiş. Alar bugün ul balalar mektepke kirdiler, bultur kirdiler, şinşi yıl kirgenlerdir. Alar indi ir bulup jittik keş, buna işi biz gilsim apa mında tırıp etti. Ha, tılınbay şolay bedem, stop. Gilsim karıyımdı. Bizler senin şınazını götürüp barası var. Sen bir güdiden bulsan, eliden bulsan, kampurttan, taş kişiden bulsan da. Şolay, şu an meninkinde kimler götürüp barı deyiş. Sizdikinde biz bu avı yaşaya deyiş. Ben size bir sekret edeyim. Bu avı yaşayacak. Çünkü biz şolay niyetledik. Ben şolay niyetledim. Ben sayın tanıtkaş. Ben zor dairelerde çıkıp, işmin çalında gittim, bultur kollegiyda. Meni Khan Futra, Eskevden kelgen. Men yaşayıp şol negizde 340 yıl menin babalarına çıktı. Kayan energiya, sağlık, selametlik alaysanız, şunda kaydıp telefonda zaretka tıkkan şekilde bula. Kaydıp kiresin de, tılınmaya kirge baştan o zaretka. İyi kaydıkaş, bütün ervaklarının, şundaki ütken meclislerinin, jırmanın jırlarının, okugan dıkalarının bütün ecri bizde. Anda küp dığa okuldu, küp meclisler oldu. Men şularının savabını alıp, Allah'a şükür yaşayıp yatamız. Şuna göre şunda uylar kile, aşık ol uylar, tılınbayını işletirge, neşte işlep bula tağı, neseni kimden bunda kaydarıp bula, neşik şu varonkılıydım ben. Men yıkanfanın iskeçirdi anasını sana geliş. Bedemde varonka, milyonlagan kişilerini üzerine bile ziyade bula bit varonka, üzerine tartıp getiretirgan. Minglegen vakıgalarını üz işine alatırgan varonka bulga deyiş. Salatlı kişiler, şista kömüllü kişiler kaytıp bunda yırtlarlarga deyişler. Şuna bula, hadi sonunda ağır zamanlar gelip işleyecek. En gerekli kişiler kaytıp oturacaklar, şu kirekli jirgen anın jirligi bulga deyiş.
Bizde bütün narsa var. Yol var, su kirgen, ot var, urman var, gül var, elçilerden uzan alıp dese. Ziyasaga, trası yoldan, iş çakırımız bizim avuldan. Bütün narsa. Boğaz şundan otur. Ağılı yılanlar yok. Jir titrevler yok. Allah sallasın. Nefet düşüp alıp bitirmegen, jiligin sorup bitirmegen, jirde yaşayız biz. Bana şu jir, bir üzümünü vekil etip sana, şu jirini siz uylamasanız da, ben şu uylap, şu yaşayın. Benim senin İlmiram'ında mı? Yok mu? Kimde mi? İlmira eti joli. Eti yedi, pamini kuymağa şimdi. Bütün ilge pamini kuyasın, bütün jirge sen bana. Ömer Tulumbayski ya. Abi işin kızık kişileyin dedi. Bütün ildesin, bütün jirdesin, bütün nerse de var, bütün halını demiz. Ömer Tulumbay'a kayka kuyamız. Harifşan Şakir işkeniye eti yegirdi, kaşın kuyasın. Bütün kuyamız. Ben Ermenler'e bildim mi? Yakşı. Matematiklik yanındasında yıldız bulaşak işkeniye. Aslında yazılamlı şey komünistim. Şunları kuyurası giremeydi. O. Teki eğitemedim buna sileyim. Sildirim olmasa da eti tuvalette, bedrefte, oranında bir tuvalet var. Yani yeter değil. Kırayma kışısın işte tuvalet deyip. Ama bu mümkün kitap okuyayım. Yani ince aylı orun o bedref. Ondan kırıyaş kitap okuyayım. Yani yeter değil. Kırayma kışısın ben de siyamda. Tuvalet tekrar bitti geçti. Çıkmış. Kımgan bilen sen kaman. Kımgan bilen. Söz izin. Tıkı zamanlar. Komünist mi? Har Kilyan Şamunov. Burkana gelemiş. Kilyan, takim, Keşinsov. Yani gülüp oldu bunlar da. Atan tuvalette de kımgan bilen. Hazır nişanlı karşılarına kim çıkadı? Atalar bitti, atalar. Var tizirege. Men suşuna başından kiyitip düştüm de, tıkında eti. Dese. Anlam edem. Bunu bile Şamunov abim bilen. Keşinsov abim gelenir. Raykumdan. Mete beni etti. Kımmanı götürüp çıkmayı bitti. Başlayın nakik dükkede hoca olmasınlar elbir. Böyle. Solayrak. Bu sıdama arkada. Solay iskalına girek. Peki kaymakta. Olay tizlik var deyde. Bir işe dığa. Ben ettim. Min şul etinin balası. Min İsmail babayının kalkozunu milyoner ittirip. Vıdınkalarda altın medaller algan babayının bir kalkozunun 26 yaşında bir kalkoz bola. 26 yaşında gözünde getiren yaş. Faiz abi da 30'lı şeyde gerek. Alıp soğuşta уже 30 yaşında kadar. Ha, otası aşında iyi. Otası aşında iyi. Siz значит bilmişsiniz benim etini bilmeyen. Может bulgarsınız. Katrak söz etkendir. Biz şundan şu tipten. Rüstem abi de şu tipten. Raul abi de şu tipten etileri Feyz Rahman. Bana kişkin abi de bizimdi. Azat abinin babası olayım diye. Şol tipten, şol bir negizden. Benim diagnozu bilesiniz gitse, nişnik mi şundu iken. Hazır mı şu şiir bilen, şu konsertini tegellim. Zamana özgerişte, dünya özgerişte, iller özgere. Bir nice yıl şimdi. El astı skekileşer. Numunda bir tertip bulaşır. Allah tesebizin oldu. Çok. Nazil Valiyev. Nazil abi, kınsan isimiz kişi belediyelikten. Yılı Suğuşa jiride akıl tüpmü cevap izlegen. Ya dünyanı üzgertem min bugün, ya bulmasa üzüm üzgerem. Anlamılar, jilni zenger diysem, turmuşumuz sabantoy diysem, her nersege minim üz atamam, ayga kıyaş diyem dilesem, şeşkelerge üz ismimni birem, min trilem künge, min ülem, ülüm bilen yakalaşkanda da aklı para deyip silemem. Dostlar yokta
şın dostlukni maqtayım. Bu dünyada yaşav min rahat. Adaşıpmı payşak gelip çığa, bizning yürekte de muhabbet. Payşak yalgız, unlu sulunu butayım. Bulgalıyla indi, bulgalı. Kişilerden gül yakşılık dileyim. Min hıyalı buğay, hıyalı. Yamanlıkını görsem, yarsıyım, şaşam. Madurlukını görsem, tizlenem. Ya dünyanı özgertem min bugün, ya bulmasa üzüm özgerem. Rahmat sizge. Rahmat Oğunbay. Rahmat Barıqlara. Arızlara kimler katnaştı. Rahmat Ayrat. Hayırlı kеш, hürmetli avuldaşlar, konaklar. Рөхсәт итегез сезнең исемнән Раил абыйга һәм аның дусларына, артистларга бик зур рәхмәтебезне белдерергә. Көнөзен бүген безгә бәйрәм үткәрде. Раил абый, сезгә бик зур рәхмәт. Сезгә яңадан иҗат уңышлары, исәнлек, саулык сабыйларны бергә булыйк, бердәм булыйк. Рәхмәт. Фәрит Гасимович, Туган абый килешмешләр. Ул башыкларын узатып китте, менә скульпторларны күрсәтеп биреп, ардын дип 74 yaşında kayıp bana oturdum yani uzat üzerine. Cemaat bana şulay, nişiktir toralsızla girmeyi, toralgara gerek. Siz kirgene temperatür bir türlü, 1-2 gradus'a özgürgen. Şapkamda yüzüler gizli bir resmi değiliz. So, min barızına yaratam, rahmet.